loko ri karhi tlanga ri kutani risimu leriwa ri twa ku se hi sungule vhiki mingisero Afrika-Dzonga wa Munghana Lonene FM ri xile Afrika-Dzonga ri xile mingisero Munghana Lonene FM kwalaho ka yingisela xitichi xi ri koho namuntlha hi hlanganile a ni tivi ku muhumelerisi va ni twa kahle le studio 2A a Polokwane ke ni vone ni twi risimu ra ha tlanga se a ni kumbexani va nga ni twi kahle kumbe va ni twela hansi hi ndlela yaleyo a ni tivi ku kumbe loko hi ku lava va tirhanaka na michini leyi hi va ha ri ku tirheni na yona michini leyi hi ndlela yaleyo a ni tivi mi ni twa kahle musi ya kambe hambi swi ri tani mingisero Munghana FM ni ta ka vona ni ri Giyani a Giyani ku a gezi swi no vulavulaka ka tindhawu to tala ku be moya wukulu ku na mpfula ivi hinkwaswo sweswo swi endla leswaku ku famba gezi loko fambi gezi hi ku ndlela yeleyo swi endla leswaku swi kavanyeta na matirhelo ya hina se yo mhaka hambi swi ri tani hi fikile hikwala hi ku tirhisana nongonoko Afrika wa vulavula namuntlha ku ri musumbunuku wa kahle siku ra 12 ra n'hweti liya ya Sunguti lembe ra 2026 a ku fane na swikolo swin'wana swi fane swi pfurile namuntlha ku fana na Khanyisa xi fane xi pfurile a xa ha pfulangi hikokwalaho ka mpfula laha sweswiwani u kha ni tala ntirhweni ku na nsinya wu nga wela timovha eka tihofisini ta ka masipala a Giyani na sweswo swi hetelela swi kavanyeta n'wina mi nge ri ku ngheni edorobeni ra Giyani mi ta swi vona ku loko mi kha mi famba hi patu leriya mini ri thyako Hudson Ntsanwisi drive reriyani ri thyako Hudson Ntsanwisi drive ri loko khe hinda laha gedeni ya masipala wa Greater Giyani ku na ntlimbano laha hikokwalaho ka ku va ka ha ringetiwa ku susiwa ka nsinya lowu wu nga wela tin'wani ta timovha se n'we mi nga na maxaka lava va nga ya ntirhweni a Greater Giyani swi kahle ku mi vutisa ku movha leyi nga weriwa ya ka hina ke sweswi loko taniya kambe n'we vo teka swithombe n'we ni nga mi laviku namuntlha ntirho loko ni lava ku ta sungula nongonoko lowu ni lava ku sungula nongonoko lowu hi n'wina a ni mi rhandzi n'we mi tekaku ti-video mi teka swithombe swa leswi khumbaka vanhu mi nga ri vangi na mpfumelelo wa vona ku na nawu la Afrika-Dzonga ve ri popi lowuwani i nawu lowu vonaka leswaku loko wena teka xiboho xa ku hangalasa ku nga va xithombe xa mina kumbe swin'wana i fane va yini na mpfumelelo na mina loko nga twanangi na mina ni na lunghelo ra ku ku khomisa se ni lata ku n'wina hinkwenu mi nge ri ku hangalaseriweni swithombe mi nga ri ku vanhu va nga ri ku na mpfumelelo va khomisani vanhu valava va dyondzisa nawu hi ku mi ta ku wa ku na nawu wa Afrika-Dzonga ku ri ku nawu kona van'wana va kuma ku humelele nghozi va teka ti-video va rhumela hi ku ti-like hileswaku mi lava yini ti-like kambe va ri ka social media sweswiwani va hakela se hi mhaka ku mi lava ku hakeriwa hi ku va mi kha mi twisa van'wana ku vava ha swona ni vone un'wana a hangalasa video a ku ma ku vona la hi le ka dokodela Thomas Chauke kumbexani n'wina va ka Dr. Thomas Chauke loko ku ri ku mi hlangana na yona video ya muxaka lowu n'wi landzeleleni munhu yaloyo mi n'wi vutisa ku a lava ku fikelela yini phela muti wa ka Dr. Thomas Chauke a hi muti a hi le ka a hi muako wa mfumo i nga ta ku i na mpfumelelo wa ku teka ya hangalasa ha swona nqambi leyi ni rhandzaka swinene se mbilu ya mina ya vava loko mi fane mi huwa hi swilo swo khumba dokodela Thomas Chauke ma swi vona a teka video ku ma vona na timovha letiya swi nga endla ku ri ku ta vana va vona mina hi vona se loko n'wina mi nga vatsundzuxi va nawu va dokodela Thomas Chauke n'wi saleni ndzhaku munhu lowa wa video liya hi fanele hi dyondzisana tanihi tiko ku la i nga teka xikolo ma vona xikolo kumbe ka Munghana Lonene i nga teka hi le ka ndhawu ya mani na mani hayi mutini wa mina ma yi vumaka kona ku humelele nghozi yin'wana yo chavisa ngopfu tolo a N1 loko yi humelela hi ndlela leyo chavisa vanhu va teka ti-video van'wana va le ku tlangeni na tinsimu ti le ku dumeni ma swi twisisi i swi vona ku a swi ka va swi vuli nchumu mara va lava ku hangalasa hungu rero hi mhaka yini vumunhu byi ye kwihi phela n'we mi swi languta ku ri nghozi ku love vanhu vambirhi van'wana a va swi languti ku ri nghozi ku love vanhu vambirhi van'wana va swi languta ku ri nghozi yi nga va tekela bava vona mhana vona n'wana wa vona sweswo hi va ka yena xiyanimoya ntirho wa xona hi sweswo ku dyondzisa ku tivisa na ku nyanyula
se yimani kumbexani ri keta ku mi dyondzisa kwalani ku hambanani na ku hangalata sa mahungu yo ya nga khumbi n'wini mi swi mhaka ko tsaya twenty mingisero Munghana Lonene FM ku mi khomete timhaka ku susela sweswi ku fika laha ka hafu ku bela awara ya 12 hafu ku bela awara ya 12 hi ta va hi kha hi bula na muhleri a hi lave na vo va African National Congress va hi byela ku va vona ku ntirho wa vo wu fambe njhani ke hikuva vanhu van'wana lava nga langutaka va languta va na mavonelo se hi lava ta twa ku n'wemiri yini hi mhaka yeleyo loko hi languta ka ntirho lowu a va ri na wona leyi a Muruleng Stadium hi le Bokone Bophirima North West ku hela loko ka vhiki van'wana va ku wu fambe kahle van'wana va ku a wu fambangi kahle se rito rero ra kahle ri ya hi ku i yime tlhelo rihi se hi mhaka leyi kumbexani hi nga ta hetelela hi languta yona hi ndlela yeleyo minkarhi ya ku tala loko vanhu va xave nkarhi a hi vulavuli hi swona ku hi ta va hi ri na bulu ra vanhu lava nga xava nkarhi kambe hi mhaka ya ku i xiyenge xiphemu xa mfumo lexi xi tekaka xiboho xa ku dyondzisa rixaka mi nga kayeli mbulavurisano wa hina loko hi kha hi bula na va ka Eskom hi hafu hikwalaho ka kotara nga sibawara ya 2 va lava ku vulavula na n'wina hi ku cinca loku nga koho loku nga ta hetela ku mi khumba tanihi vaaki leraku hi nga ha tshami hi kha hi va vitana se va xave nkarhi ku va ta kota ku vulavula na n'wina kahle se mi tshama mi ri endleve mi ta twa ku va mi khomele yini hi ta va hi ri na vona buti Brian Tubane hi ndlela yoleyo mi tweni ni mingisero mina 0860 kumbexani na xivutiso ka n'wina va hi ku namuntlha ni la Giyani laha timpfula ti nani ri la Giyani n'wina va Greater Giyani mi tiyimiseri ku endla yini hi timhaka leti a ti endlekaku laya ta mati lama ma tataka patu hi ku halaya a va nyikiwangi hi n'wina hi le ka n'wina kumbe ku a sweswo mhaka yikulu ku n'wina i masipala wa n'wehe mi tiyimisele ku endla yini hi laya ku yima ku mati ku na loko mi kha mi famba hala ti-hardware hala ku yima mati mapatu ya tele sweswi mati mi tiyimisele ku endla yini tanihi masipala swi ta lava mi ta mi ta hlamusela rixaka ku mi tiyimisele ku endla yini ku ololoxa xiphiqo xolexo ki hi ku loko mi va na tinhlengeletano ti-strategic meeting na hinkwaswo sweswi mi va mi ri na tona tihosi leti se loko ku ri ku mi va mi ri na tona tihosi leti hi fika njhani ka ku siku rin'wana mi ku tihosi ti pfa ti ndla leswi n'we mi nga laveki swona tanihi masipala a mi ti byeli ku wena hosi swimanimani wa hi dlaya loko ku ve va nikiwe hi hosi a mi va byeli ku wena hosi wa hi dlaya loko i nyika vanhu laha hi ku laha ku hetelela ku ndlisa leswi na leswi na leswi sweswi ku na damu ri nga kona hi hala loko i kha i famba hala ka a timaketeni hala apatwini leri ra n'wina ma ha ku ri endlaka se mi lava ku ri ololoxa njhani patu leri ri nga si celeka hi mati lama ma yimaku laya se hambi ka mi nga nhlamulo sweswi kambe ni laha nhlamulo tanihi Greater Giyani Municipality loko mi suka ti mi nga se jika se mi kongoma a tlhelo ke le ka Victor mani kambe luya Makondo kwalaha tlhelo ka patu reriya ku na damu na kona laha hi mhaka ku un'wana yi hala i fika pfala kasi a mi swi tivi ku na section 25 ya vumbiwa yi ri expropriation of land without compensation loko ku ve mi lava ku pfuna tiko se maya kwalaha nga pfala n'wina tanihi mfumo ma fika mi pfula laya mi vekela tiphayiphi mati ma nga ha pfali laya se mi tiyimisele ku ololoxa hi yini xiphiqo xolexo a ni vulavula ngopfu ni vulavule ngopfu a hi tweni ni n'wina 0860 002 na n'wina ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM timpfula ta matimba ti le kuneni ka tindhawu to hambanahambana a Limpopo ngopfungopfu ka Lowveld hi yo mhaka na loko wo vutisa Bushbuckridge sweswi va ta ku byela ku le kuneni ka mpfula hi ndlela yoyoleyo a hi ku tumingisela wa mina 0860 002 na n'wina ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ta tlhelela ka tatana Castle Mathala hi bula na vona hi langute ngopfu ka timhaka ta ku hi ku ya hi vo va vona yi fambe njhani January 8 ya va hi tshembise yona se swi tiyisisiwile ku hi ta va hi kha hi bula na vona eka nhlekani lowu loko hala ntsungeni wa hafu ku bile awara ya 12 nhlekani lowu wa Xikwembu cetani a hi tekeni loyi a ri wo sungula miyingiseri hi twa ku yi i tana tihi timhaka i nhlekani hi mi amukerile hi le ka Munghana Lonene FM a ni purasanga kona a ni purasanga kona a ni nga purasanga kona 0860 002 a hi buleni va ka yini hi timhaka ti lawani hi laha mi taku na leti mi nga na tona timhaka tihi kumbe tihi ma vo mhaka kona timhaka tin'wana na tin'wana leti mi nga ta va na tona hi to hi bulaka hi tona laha loko se hi ya laha hi va hi kha hi vulavula hi nhlokomhaka hi ndlela yaleyo kambe mhaka un'wana miyingiseri i ntiyiso mhaka leyi ya ku teka swithombe leyaswo loko sweswiwani
un'wana un'wana ni khense ngopfu ku va u tise mhaka leyi ya video liya ya Dr. Thomas Chauke na leyi ya accident. Dr. Thomas Chauke video was way out of order. Maybe you can also get an expert on Poppy Act. Yeah, ita ndla tana cancer swinene mingisero mina ntiyiso ntiyiso vativi nawu na vona la ita va muhumelerisi va ta va lava siku rin'wana kwala vhikini reri hi kota ku va hi bula na vona hi twa ku va ri yini kambe ku na mingiseri loyi nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM. Khalanga Mpfukela. Papa mina hi pfukile hi ngo vona Pfukile man. Meni kombela ku nghena leya ya company ta ma security man. Nga vona ku na nkinga swinene etikweni ra hina. Nkinga yi le Khalanga. Yes. Ni sure ku ri security ni fanele va ni ri na certificate ya security ivi then va ni ri na FIRA. Leyi FIRA each and every month yi teka ku mali. So okay, hi lexi problem ya mina hi leyo. Ti-fly by night leti ti nga tala hi ya ti hetisa ku yini Khalanga? Tiko ra ka hina ri le ku mbombomeleni hi ndlela leyi. Ti fly by night ta yini ta tikhampani kumbe ta tiswikolo swo dyondza security i yini ka ti fly by night leyi? Ta tikhampani ta ti-security Khalanga. Okay. Sweswiwa ka 2025 2026 until March if I'm not mistaken. Ku ta va ku ri na rate ya security leyi tlakuka hi R2. Sweswi security rate ta R31.53 hi hour. Mara but ka ri na tikhampani leti ti rate-aku va ma R23 R22. Va sirha va fika emasayitini va fika va khoma vanhu loko va khoma vanhu a hi tivi tikhampani letiwa to tlhe ti diza va sirha kumbe ka njhani a hi kombela ku maybe mi hi lavela va sirha hi kota ku famba yini hi leswi Khalanga because hi le ku twa ka timbili ku vava. Ni tirha 25 days and fly by night ni kuma va ma 5.5 munhu waloyi a tirha khampani ya straight leyi nga registered a tirhe 25 days leyi a ya tikumela va ma 9,000 so hi le ku twa ka mbili hi le ku vavisekeni mu special a Pitori. Kambe loko mu ku fly by night n'wi kasi fly by night nhlamuselo ya n'wina ya fly by night i yini ba? Fly by night which means ni nga ku yini hi sikumeka industry ya security which means i khampani leyi nga ndleki timfanelo ta yona leyi nga registered mara yi nga nyiki vatirhi mali according to the FIRA. Security company a yi veki rate ya khampani yi vekela hi FIRA rate ya mali ya FIRA leyi which means hi hour is 31 rand 53 cents. But ka ha ri na tikhampani ti Khalanga vanhu ve le ku twa ka mbili ku vava ve le ku twa ku vava vo tirha hi ku vhele ku tantlisa ku mitirho a yi kona South Africa mara hi le ku twa ku vava swinene Khalanga. No mi twile ku mi tisile makele kumbexani yi ta fane yi langutiwa na tindawulo leti khumbekaka ni khensile tlhela ri mi nga ta na rona vutomini swona kensa Khalanga. Inkombo vutomini xivo xo tika swinene lexi varindzi matomangu yima ni mi byela ku ngo mi dlayisa hi yini n'wina varindzi masita ku mi dlayisa yini mi dlayisa hi ku mi tele se hi ku mi tele va kota ku mi kholela loko nga swi lava va ta ku tshika ivi va lava un'wana va tshova nawu a hi amukeleni n'wana mingiselelo nhlekani Malo Mpfukile. hi mi amukeleli ka Munghana Lonene hi pfukile njhani Polas? Na ku cindani kwalano. Buti mhaka leya ku teka swithombe mindlakatsongo va lava movha wu wile patwini a va tsutsumile ku pfuna munhu loyi a nga vaviseka voho va teka tiwacha mavokweni hala va secha timali lomu tiboneteni va tsutsuma na yoho a va ha pfuni loyi a nga vaviseka voho va jahe leswi va jahaku swo ma vona ku ri a ka ha ri na vumunhu hi nge va koti vanhu lavawani. I xifaniso xin'wana ni nga tshama ni xi vula ni ku vana va sweswi a va ha twisisa hambi wo n'wi sapota kaya na visiku laha ya ku ko i ya koho voho ku na lava va tirhaku swo va yimela timovha leti waku va susa tiwachi mavokweni munhu wa ha tshikilele hi movha va le ka mhaka na wona voho va jahe timali na tiwalete lahaya va tsutsuma va nghena khwatini ma swi vona ku vi munhu byi lahlekile. Rero rin'wana tlhelo Polas na rona i rin'wana ra ku rero munhu ta tirhana na ntumbuluko wu ta rihiseta na maphorisa loko vo tshika va n'wi lavile va ta n'wi kuma va ta n'wi khoma
ivi a ya banditela swoswoleswo miri yini hi lava vona vo vo ngo tlhe va fika va teka xithombe munhu a khanyuliwe hi movha va teka swithombe va hangalasa va nga swi tivi na ku i ba mani i boti wa mani i sesi wa mani sweswo a va ha ri na vumunhu na ku lava ku pfuna munhu a va ha swi lavi vo teka tivhidiyo ntsene onge ku lo fambyana ya mani ta ku a hi vuyeleni xikhaleni mara se hi nge he xi koti ku vana va sweswi va busy hi mali a va swi tivi ku mali yo tirhiwa kambe wun'wana mingiseni tshama nghena ku vana va sweswi i va mani ene vana va sweswi hi lava va tswariwaka hi hina ko i ve loko ni endla research kahle loko mikhalabye o tswala vana hi vo va twisisaka ngopfu mara lava vafana lava va tswalaka va tekela kwalaha ka vifana bya vabavo leswi swi nga ta ndlisa swoha leswi mi nga ta swi rhandzaka loko ni endla research vakhalabye lava nga teka kumbe vanhwenyani kumbe va lavaya va nga tshikiwa loko va tswala vana va ko va smart ngopfu hambi va tekela nhloko liya ya vikhalabye ke leswiwa swa vafana leswi a swo tswala tipopi ntsene butsete Polas Oman mi nga ngheni kwala loko hakanyingi yi languta vana lava nga tswali Polas Oman ka yaleyo Oman fambile Polas a hi fambile kambe i vonelo ra yena a hi ngheni kwalano ni khomeni mingiselo mina hi le ka swona kambe leswi hi nga ka swona sweswo ku ri a hi ringeteni ku hlonipha vutomi hi hlonipha vanhu hi ndlela yaleyo hi nge swi koti ku hi pfumela ku siku rin'wana vanhu va tindlela hi ku rhandza na laha swi nga fanelangi ku va ku endliwa hi ku rhandza kambe vativa nawu tanani mi ta hi pfuna mi rhamba leswaku mi ta ku hlamusela rixaka ra ka hina hi timhaka letitiwani leti hi bulaka hi to ta popi ta ku va vanhu va hangalasa swithombe swa vanhu van'wani va ta hangalasa na ku n'wana wa pet fail mindzuku a ni mindzuku huma ti-results kumbe namuntlha ku huma ti-results va hangalasa na sweswo a hi amukeleni n'wana mingiselelo hlekani Ahee, papa mina mi pfukile? hi pfuka hi ku tana hina nchumu hi nga vona papa Hayi, hi pfukile. a khensa A ni kombela ku va xikala vito. inkomu papa Kalanga mina ni na to tala ni twana ni ri laha Elim. A Waterval. A hola ku kombela ku siku rin'wana loko mo hi kumela va Makhado municipality ti-problem ta Waterval ti tele ngopfu. Mara leyi hi nga na yona sweswi leyi me ni nga na yona kahle kahle ya i ya stadium. kambe ani ngo Makhado municipality hambileswi hi nga va lavaka kambe Makhado municipality yi endla tinhlengeletano meyara va famba va endla tiimbizo a va ti Waterval kumbe ka tindhawu ta Elim laha mi nga kota ku va mi va vutisa mukhanselara wa n'wina a nga mi nyiki feedback ya ku mi kota ku va mi ta kota ku kuma hi ku a ni ngo loko swi ze swi loko muyingiseri wun'we a za a fona ka Munghana Lonene a ku hina xiphiqo xa stadium kumbe a xi heli kumbe yini leswi hina hi tala ku hleketelela swona hi xipidi hi ku n'wina mi nga mi lave kontraka yin'wana yi nga fambi kahle se hi lava ku twisisa sweswo a va ti meyara mi ta kota ku vulavula na vona tanihi vaaki meyara va ta kwala holweni ya Waterval swa hlamuseriwa stadium lexa xi na almost 7 years lembe timali rin'wana na rin'wana ku nghena kontraka yintshwa yi tirha kwala yi gina kona vatirhi va nga holeriwi yi famba a swi vulavula mukhanselara wa ward 2 vo fana na hina van'wana no hi blokile a nge se tshama a khoma na meeting na wun'we na community for the past 5 years hambi hi report ka lavakulukumba va kona a ku na lexi humelaka that's why hi la ku kombela siku hamofi ka ma vutisa question yin'we ku stadium xa Waterval xi ta hela rini a leti n'wana ti-problem ku va hi ti tshikisa okay miri hi va vutisa xivutiso xin'we ntsene
stadium xa Waterval xi ta hela rini hi swo mi vulaka swona loko ku laxa ka bungeni xa ha ku sunguriwa xi herile hi na tlaba kwala kusuhi la Mphendla yi tlangaku ka veri second tier ya PSL hi ta ku ya watcha kwala so un'wana nkulukumba wa yona hi twa kha va vulavula maveriveri ku ekusuka se ya tlanga ka bungeni stadium xa Waterval xi hele leswi vulaka ku hi tsakela ku hungasa kwale tibolweni na hina swi vula ku se hi ta fanele kusuka la hi rheta ka bungeni ya ti vonela tlaba leyi ku hi support tlaba ya le kaya that's why question yi ngo va yin'we ntsena ku stadium xi ta hela rini loko va ku hi 2030 is fine ni lava nyika na tirhizini ni lava ku bela meyara wa Collins Chavani na municipal manager mavoko kambe ni na chava xi sungule rini xa ka bungeni mi nge xi herini bungeni if I'm not mistaken xi nga xi sungule hi financial year ya 2024-25 sweswi xi herile swi ta seke ngopfu loko mo va na siku mi hindza mi xi vona swa pfumeleriwa ku va beriwa mavoko vanhu valava va le ku tirheni Oh, wonderful. No, khetsa swinene makwavo ni khetseri swinene buti wa mina. Ana mi to hi mina ni va belaka mavoko mi ku i fanele a ri ku kumeni xo kuma a ni kumi nchumu veri stadium xi sungurile na yena hi Xivenda va swi vula kahle ve ri xa khensiwa xa mun'we xi ya khoda ve le ku tirheni swa Xivenda swi tshikeni ni vulavula Xitsonga ra le Xitsongeni hayi khensini khetseri buti wa mina khetsa swinene i ntiyiso leswi va swi vulaka ntiyisi ngopfu ku va ndlile stadium va Collins Chavani aka bungeni matsava ku lexi talaka ku ndla mintlhontlho ka timhaka ta ku akiwa ka endliwa ka miako na switirhisiwa a hi mhaka ya ku switirhisiwa a swi heli kumbe swa hela i mhaka ya ku xikongomelo xa kona a ku ri ku endla sweswo na loko mo vutisa vavembe va masipala wa Makhado ma vutisa ku loko mi ndla stadium lexiya xa le Waterval xikongomelo nkulu a ku ri ku ndla stadium kumbe xikongomelo nkulu a ku ri ku ringeta ku lava ku mali yi nga huma hi tlhelo rihi na hi ku loko ku ve va Collins Chavani va swi kotile ku hi xi heta hi malembe mambirhi swi nga endla ku mixana swi nga fani kambe loko ku ri ku va kotile ku heta hi malembe mambirhi swi vula ku xikongomelo nkulu xa vona a ku ri ku lava ku ta ololoxa xiphiqo xo karhi ka tindhawu ta ka bungeni ku va na ndhawu yo tlangela na hinkwaswo swilo swiyani ma swi vona se loko i lava ku ololoxa xiphiqo swo boha endla swi hela kambe loko nga lava ku ololoxa xiphiqo swi ta helela hi ku a wu lava ku ololoxa xiphiqo wena wo lava ndlela yin'wana kambe hi ta va lava va Makhado municipality hi ta va lava leswaku va ta hlamusela ku timhaka i tingani a hi tweneni ku muhleri i ri yini na va ANC va ri yini loko hi kha hi languta ka timhaka ta January 8 endzhaku ka tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we nhlekani ukayelele eka Afrika wa vulavula se khalanga loko ni za ni nghena moyeni ni vula ku loko a ni ri a va tsemi lomuya mara i mfumo wa njhani wo ka wu nga swi tivi sweswi hi le ku lombeni leswaku ni nga ta ringeta ku mi byela ku mfumo lowu wu chayile rero wu fana hina vanhu va kona leswi ni twa ku ri swilo loko za ku chaya mfumo se na mina na swi justifya ku why ni tshama ni ri ha mali loko ni ya lomba mali ka machonisa a ni nga swi tivi ya tlherisiwa mali leyi ivi ni tlhe ni tsokomba tiko leri hinkwaro ivi swi leswi mara swi endliwa hi hulumende hileswaku ni le ka tiko ro chaya na mi ni chayile leswaku ku na problem ngopfu tiko leri palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ntiyiso mintsero mngana London FM komba ndlela la hi sukeli mhaka ku tisela vativi va ku tisela yona ni lava ku kambeni ka muhumelerisiku lava hi vativi hi nga na vona hi va tlhelo ri ntirhi hi lava ku bula na va African National Congress hi tlha hi bula na muhleri se a ni tivi ku hi famba na vona hi ku landzelelana tani kumbe ku na lava rhangaku hi ndlela yeleyo ke hi lava ku ta kota ku va hi va amukela hi ku ni nga amukela loyi kasi hina luya muhumelerisi loko a mo ni hundzisa kwalano hi ta kota ku ya mahlweni kambe hambiswiritano i xiphemu lexi hi nghenaka xona mingisero mnghena London FM hi ntirhi hi ta va hi kha hi bula na nkulukumba Castle Matale tanihi xirho xa huvo ya komiti ya African National Congress National Executive Committee member tlhelo khale ka premier wa Limpopo tlhelo khale ka matsalani
wa Limpopo tlhelo khale ka mutshama xitulu wa Limpopo swi tele kambe hi lava ku ta bula na vona laha hi langute ngopfu sweswiwani i xandla xa holobye wa maphorisa eAfrika-Dzonga hi lava ku bula na vona hi languta ka January 8 liya va nga vulavula hi yona ku yi lava ku ya languta leswi loko va languta leswi nga humelela bona va vona yi fambe njhani yi fambe kahle mintlhontlho yi ve kwihi sweswo tatana Mathale nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM enhlekani na ku xeweta vayingiseri va Munghana Lonene mixo namuntlha a khensa swinene mani hi hlanganile namuntlha endzhaku ka ntirho lowu hi nga vulavula hi wona loko wa ha lulamisiwa wa ku hela ka vhiki lowu a wu ri a Moruleng Stadium tanihi African National Congress mi vona ntirho wa n'we wu fambe njhani ntirho wu fambe kahle swinene vaakatiko va humile va tile ku ta yingisela leswi African National Congress hi nomu wa president a yi swi vula swi fanele ku swi humelela ka lembe leri hi nga ka rora 2026 ku na ku vulavula ko tala tatana Mathale ka ku hayi vanhu a va nga talangi kumbe swi veke hi ndlela leyi ku n'wina tanihi African National Congress mi tsandzeke ku tata stadium xa Moruleng xa ku teka vanhu vo kulumiya ka 20,000 mi lo tsandzeka kumbe nhlayo leyi a mi lava yona hi yo leyi a mi ri na yona no a yi tsandzikangi ku tata stadium impela ku loko president yi vulavula a ku ri na switende swo karhi leswi a swi komba swi nga tshamangi vanhu vanyingi kambe ntiyiso ya mhaka i ku stadium xi le ka ndhawu leyi site rin'wana ri nga ku nga na ndzhuti ende site rin'wana ku nga ri ku na ndzhuti ene semende loko yi twe dyambu hi 31 degrees ya hisa loko u tshama laha henhla u nga furayeka na ku furayeka so loko u langutile u ta ku stadium a xi nga talangi kambe loko u langute nhlayo leyi a yi ri koho ndzeni ka stadium xikan'we na nhlayo leyi a yi ri hala handle yi nga kotangi ku fika yi tshama hi xiyimo xa stadium vanhu a va tile va le North West na ku de nkarhi wo karhi laha a ku nga fambeki ku ta a stadium na ku huma loko hi huma hi a stadium ka ndzhaku ka loko ku endliwe hinkwaswo leswi a swi fanele ku swi endliwa kusuka a stadium ya nghena apatweni ra hala handle ka stadium swi tike ngopfu hi mhaka ya matshamelo ya ndhawu vaakatiko vo tala lava a va nga ri kona a kusuhi va nga hleketa leswaku a ku nga talangi impela kambe xiyimo xa ndhawu leyi a yi ri kole Maruleng Stadium ku na pato rin'we ra ku nghena laha mugangeni na loko huma i tirhisa pato rin'we ene vanhu lava a va tele va huma ka tindhawu to hambanahambana Afrika-Dzonga xikan'we ngopfungopfu va kuma kwale provinsini a va tale ku hundzisa leswi infrastructure ya muganga luwa na stadium swi nga kotaka ku swi amukela ku ri ku swi rhwala hi nkarhi yin'we vakulukulu va vurile va ku xi mi ta tlengele xi tshembe mikoro u mita u tshembe ku ri u ta kota ku hundzisa la nkolweni wa wena leswi a hi swi endlele hi Maruleng a swi hundza capacity ya ndhawu liya and as a result swi endle ku ni kuma ku ri xiyimo xi va hi ndlela liya vanhu a va tile ene hi ri ANC hi tsakela ku khensa vaakatiko ngopfungopfu va le North West ku va te hi vunyingi leswi a va tise swiswoho le a stadiumuni kambe ku na dyondzo leyi nga yi kuma mehe ni nga yi vona le ku ri loko hi teka swiboho swa ku tlangela esiku leri hi fanele hi languta swilo swo tala including na infrastructure ya ndhawu ku ri ndhawu leyi vaakatiko lava hi lava ku ri va ta kitsikela laha yi ta kota ku va amukelake hi ku loko hi nga yi languti na yo element yeleyo
e problem yo fana na leyi ta tlha hlangana na yona kambe ivi swi endla ingaku vaakatiko a va tangi ku ve va tile va lo tsandzeka ku amukela hi ndhawu leyi a hi fumbe ku ri hi ta endlela ntirho lowu eka yona. Se a hi languteni ka leswi swi nga vulavuriwa hi president leswi n'we tanihi African National Congress mi nge hi leswi swi nga ta endla ku mi vona ku mi fambisa ku yini eka lembe leri kambe mi tirhisa rito mi ri ti-marching orders ta 2026 se leswi mi nga vulaka mi ku hi leswi tiphuphu ta leswi mi nga huma na swona ka January 8 ya 2026 hi swihi tatana Mathaba? Mhaka yikulu ngopfu leyi hi nga vuya na yona hi leswi ni nga swi vitaka tinxaxamelo leswi vitiwaka ti-priorities ta lembe leri leti hi sukaka na toho ka lembe leri nga hundza ra 2025 hi ti tisa ka lembe leri ra 2026 ku nga swilo swo ringana 6. Xo sungula lexi nga xa nkoka ka leswi nga swi boha i ku hi fanele hi endla leswaku timasipala ta hina ti lunghisiwa ku vukorhokeri byi va bya le henhla. Loko ho ka hi nga lunghisi timasipala ta hina vukorhokeri lebyi ti byi endlaka ka vaakatiko ku nge vi lebyi byi nyawulaka and na loko hi kha hi endla ti-campaign hi nghena muti na muti hi vulavula na vaakatiko mhaka yikulu leyi va nga ri la yona i mhaka ya ti-services, mhaka ya mati, mhaka ya gezi na tindlela na ku kala ka mintirho. So lexi hi faneleke hi xi endla xo sungula i ku endla leswaku va masipala va hina va lunghisiwa hi antswisa na vukorhokeri. Yo sungula leyi hi xiboho lexi hi nga xi teka leswi ti marhavi ya ANC ya fanele ku ya langutana na swona na vurhangeri bya ANC. Xa vumbirhi i ku endla leswaku ikhonomi ya hina hi tsutsumisa ku cinca xiyimo xa ikhonomi ya hina na ku endla leswaku ikhonomi yi kula. Loko yi kha yi kula ku endla ku ri ku va na mintirho hi ku kala ka mintirho i problem yin'wana leyi endlaka swa ku vaakatiko va nga tleli. And na hina hi ri varhangeri va ANC hi vone swi fanerile ku loko hi vulavula hi ku lunghisa va masipala va hina a hi vulavuleni hi mhaka ya ku endla ku ri ku va na mintirho vanhu vaakatiko va kota ku tirha. Loko ho solve problem ya unemployment na ku tshemba lokukulu ku ri vaakatiko va ta ya mahlweni va seketela nhlangano wa African National Congress. Xa vunharhu lexi hi nga vulavula hi xona i ku hi fanele hi yima hi milenge hi lwa na vungungundwani na vukhamba na ku tshikileriwa ka vamanana leswi swi vitiwaka GBV lexi xi nga declariwa national disaster hi president as ti-priority ta hina ku ri mhaka leyi ya ku karhata va xisati ku va khoma hi tindlela to ka ti nga ri kahle ku va dlaya swi va swilo leswi hi langutanaka na swoho. Loko ho lwa na vukhamba hi lwa na vugevenga laha tikweni ra hina vaakatiko va ta amukela mintirho leyi organization yi nga tiyimisela ku ri yi swi endla. Xa vumune i ku va hi aka South Africa leyi yi nga ta va yi ri ya vaakatiko hinkwavo hi famba hi nongonoko lowu hi nga wu yimisa wa national dialogue na ku va hi tlangela 30 years anniversary ya mfumo vumbiwa ra hina leyi nga adoptiwa hi 1996. Xa vuntlhanu lexi hi nga vulavula hi xona i ku endla leswaku nongonoko wa hina wa ku renew organization hi wu tiyisisa hi kha hi make sure ku ri
a wa ha tlhelele ndzhaku hi ya mahlweni na renewal ya organization hi mhaka ya ku loko hi renew organization hi renew matirhelo ya leswi hi tirhisaka swilo swona hi ta va hi guarantee ku enyimpi leyi hi nga yi pfula na leswi hi nga mintlhontlho leyi hi nga ta na yo leyi fanele ku yi humelela yi ta swi kota ku ri yi ya mahlweni yi humelela. Hi hetelela hi task ya ku hi fanele hi aka Afrika lontshwa, Afrika wa ku antswa na misava ya ku antswa lava va misava va hanyisanaku na matiko ya hanyisanaku hi ndlela leyi yi nga ta endla leswaku ku va na nhluvuko misava hinkwayo na Afrika. Leswi i switokhatshani leswi hi nga vulavula hi swona leswi fanele ku ri swi humelela ku sukela ka sweswi ku fikela loko hi ta kha hi hlangana nakambe lembe leri taku hi January hi languta ku ri yisa njhani emahlweni. So leswi i timhaka nkulu leti ti nga humelela swi vitiwaka ti-priorities na ti-tasks ta lembe leri. Van'wani veri lembe na lembe loko mi ya ka nhlengeletano ya mixaka lowu tatani Mathale mi vuya na ti-tasks na hinkwaswo leswi kambe lexi xi fika xi va xiphiqo i ku loko lembe ri hela swa vonakaka ku leswiya mi nga vulavula hi swona swi endlekile kumbe swi humelerile ku fana na timhaka ta GBV xikombiso lembe na lembe ku vulavuriwa hi toho kambe ematshan'wini ya ku ti antswa to ya tinyanya mi nga angula mi ku yini tatani Mathale? No, a hi ntiyiso ku hi fika hi teka tintlhontlho to karhi ivi ku nga vi na leswi humelelaka ka ndzhaku ka sweswo. Loko mi langutile swilo swo tala leswi hi nga mintlhontlho leti hi nga va na toho le ndzhaku leyi na lembe leri hi humaka ka roho leyi na sweswi swo tala swa koho mi kuma ku ri na timembara a ta ha yimeli ku ri ti byeriwa loko ku humelele mhaka yo karhi leyi va hi vonaka na vona ku ri heyi laviwani xihoxo lexi ni nga xi endla xi na problem swo antswa ni yimela tlhelo organization yi sala yi tirhana na swilo leswi. Ni ngo nyika xikombiso hi mhaka ya step aside. Loko mi langutile le ndzhaku loko ku tekiwa xiboho lexi hi 2012 na ndlela leyi hi nga yi famba kusukela hi 2012 ku fika namuntlha mi ta pfumelelana mehe ku ri xiyimo a xa ha fambi. Vo tala va varhangeri na timembara ta heta ANC a va ha yimeli ku ri va ya huvoni ya khoto va ya chajiwa ku va va step aside. Va volunteera munhu a ku leswi swilo ni nga endlisa swo antswa ni yimela tlhelo hambileswi ni nga si ku chajiwaka. Ni nyike xikombiso hi comrade Sonzo loko nga member ya National Executive Committee a nga chajiwa nkahelo mara u teke xiboho xa ku a yimela tlhelo. A hi yena ntsena na van'wani va kona va nga endla leswi. Ka leswi swin'wana hi nga swi koxa swa ku fanele ku antswisiwa matirhelo ya hina lomu ka timasipala hi ku leyi a hi xiboho lexi hi sungulaka na xona sweswi tanihileswi ni nga vula ku ri ti-priorities leti hi vulavule hi toho hi January last year 2025 hi tlhaye hi tiyisisa leswi hi nga swi boxa hi nkarhi wolowo. Loko mi langutile ka timasipala leti hi nga na toho ku fana na eThekwini ku nyika xikombiso hi teke member ya huvonkulu ya African National Congress a vile a ri parlamente comrade Cyril Khaba hi n'wi susa le a parlamente ya Cape Town hi n'wi yisa a Thekwini ku ri wewe ya tirha laha hi mhaka ya ku va hi twisisa ntikelo na leswi swi lavekaka ku ri hi fixa ti-local government. Namuntlha a Thekwini hi vulavula ku ri na ku cinca lokukulu ngopfu swinene hi ku hi teke un'wana wa varhangeri hi va yisa le ene leswi i swiboho leswi hi nga swi teka hi ri huvo leyikulu ku a hi yiseni mahlweni hi implementa ti-decisions leti hi nga ti teka ku loko hi deploya vanhu ka local government a hi languteni vavanuna na vavasati lava va nga na vutihlamuleri ku va vo hi va nyika ti-responsibilities leti ene hi languta na vurhangeri bya ANC at the highest level hi komba ku ri impela swi na nkoka ku va na varhangeri va ANC lava nga koho ka national executive hi va yisa le ka vamasipala laha swi laveka ku ri endla swilo swa muxaka wolowo
na ti-deployment leti hi nga ta va na toho ku ya le emahlweni ti ta languta swesweleswo a swi vuli ku ri ku ta va ntsena timembara ta national executive committee leti fanele ku ti ya ka timasipala mara hi ta languta hi ku angarhela vavanuna na vavasati lava va nga na vuswikoti na ku tiyimesela ku tirhela etiko hi laha hi lava ku ya koho ene hi laha hi ya koho sweswi ene na leswi hi nga swi boha hi nga tiboha hi swoho hi tivela leswi president a vulavula hi swona swi ta endleka sweswi mi nge swi ta endleka yi khomeni yana kwalano ni sungula ni hundzisala swi ta vuya yisa mahlweni tatana Mathale a hi sunguleni ni hundza hi laha hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM akhomandlela ku haxela Twitch Xitsonga xa nhlaluko kusuka sungula nhlekani lowu kusuka studio 1 ile Masingita Mall a Giyani loko ni nghena la hi awara ya 11 a ku ri ha gezi a dorobeni ra Giyani hinkwaro a ni tivi sweswi xiyimo xi njhani kambe va Eskom ta va ka hi bula na vona u nga ri khale va ta hi byela ku va vone yini va nga se fika la hi ndlela yaleyo lava ni nga le ku buleni na vona i xirho xa NEC ya African National Congress ku nga tatana Castle Mathale tlhelo xandla xa holobye wa swa wa maphorisa eAfrika-Dzonga hi vo hi nge le ku buleni na vona hi ndlela yo yeleyo na khensa swinene tatana Mathale ku mi kombile ku leswi swi nga ku nga buriwa hi swoho lembe leri swi ta endleka ni ta va kombela na va ANC loko hi lava munhu wa ANC haxawa va hi tisela n'wina ku ni ta vutisa kahle ku leswi ya mi nge te swi endlekile na na me ni nga khensa loko hotlha hi va na nkarhi ni va ku na laki ya ku nivetiwa ku ni ta va na vutihlamuleri ka leswi ni nga swi vulavula namuntlha kambe loko mi kha mi languta loko mi ri ka nhlengeletano liya i nkama lowu ku nga vulavuriwa swo tala hi timhaka to fana na va Venezuela na hoyi leyi nge le ku endlekeni ka ndhawu liya exikarhini ka America na Venezuela hi ndlela yaleyo mavandla yan'wana yo kaneta ku katsa na Freedom Front Plus veri ANC a yi vulavuleri vanhu va Afrika-Dzonga swi nga leswi vo va humesa xiboho xa vona xa matitwele ya vona hi ku tekiwa ka kumbe ku tlhakisiwa kumbe ku khomiwa ka munhu wo fana na president wa le Venezuela Nicolas Maduro n'wina mi ri yini tani ANC loko van'wana va kha va ku n'we tani ANC a mi vulavuleli tiko hinkwaro kumbe vanhu va Afrika-Dzonga a hi ntiyiso swa ku ANC a hi vulavuleli vanhu va Afrika-Dzonga va Freedom Front Plus a tiva ku va huma va ri kwini and loko va vulavula hi swilo swa Afrika-Dzonga va vulavula va langute kwini a va thineli kusuhi na leswi African National Congress yi yimelaku swona ANC kusukela emasungulweni hi 1912 ku fika namuntlha yi nga na 114 years i organization leyi yimelaku eswisiwana na vanhu lava va nga tshikileriwa la Afrika-Dzonga na misava hinkwayo emimpini ya hina ya ntshunxeko a hi ti hlanganisa na matiko man'wana lama ya nga le ku hluphekeni na vanhu lava nga le ku hluphekeni va lwelaku ntshunxeko ntshunxeko wa hina loko hi wu kuma hi wu kume hi ku seketeriwa hi matiko man'wana na vaakatiko va matiko man'wana lexi hi yimelaka swona i ku tiko rin'wana na rin'wana ri na mfanelo wa ku endla swilo ku ya hi leswi vaakatiko va lavaka swona na vurhangeri ku ri tiko ro karhi ri rhangela hi mani program ya voho ya ku fambisa tiko ya muxaka munhu a hi ngheni ka swona sweswoleswo loko hi vulavula hi ku tiko rin'wana na rin'wana ku katsa na yo Venezuela yi na right na mfanelo ya ku va hlawula munhu loyi va lava ku ri a va president ka nkarhi wa sweswi va hlawule president Maduro ku va fambisa tiko leriya a hi ntirho wa hina ku va hi ku Maduro a hi munhu wa kahle leswi America yi nga swi endla swi hoxekile a swi pfumeleriwi ku ya na hi mfambiso wa United Nations leyi ku nga organization ya matiko hinkwayo ya misava leyi nga ta na matirhelo ya ku hi fanele hi tirhisa ku yini
hi ri matiko loko tiko ro karhi ri nga tsakisi hi leswi tiko rin'wana ri fambisaka xiswona a va na right ya ku va fanele va decide ku i mani loyi a fanele a fambisa ku fikela laha va gcinaku va rhumela mavuthu ya vona ya endla leswi swi nga humelela a Venezuela a swi pfumeleriwi swilo sweswo vanhu mi nga va mi hambana hi matirhelo ku mi endla leswi va Amerika va nga endla swona a hi leswi hi swi seketelaka ena hi leswi hi fanele ku swi pfumelela swi humelela laha misaveni matimba ya wena a ya fanelangi ku va woho lama ya fanele ku ri ya teka xiboho swa ku humelela yini laha misaveni hambi u tiva ku ri munhu wo karhi wa n'wi hlula swa ku ya n'wi nghenele mutini wa yehe u endla leswi ya va nga endla swona a hi leswi swi nga na vumunhu landreni mina ntiyiso lowu nga helela ku ri na va Freedom Front Plus na van'wana loko va kha va vulavula hi ku Amerika yi na mfanelo ya ku endla swilo leswi na vo va kha va swi tiva ku ri leswi va swi vulavulaka a hi swona ena hi ntiyiso ku va hi ku a ni ri ANC yi vulavule swo karhi so va fanele va tikomba va vulavula kanetana na leswi ANC yi vulaka swona hi mhaka ku i ntirho wa vona leswaku kaneta i ti-opposition parties hina we are not an opposition hi nhlengeletano leyi nga le ku fambiseni ka tiko ene na matikhomelo ya ya fanele ya fambisana na mfumo vumbiwa ra ANC ya tlhela ya fambisana na mfumo vumbiwa leyi nga constitution freedom charter mara ya guide hi mfumo vumbiwa ra tiko ku nga yoho the supreme law of the land leyi vulavulaka hi ku hi fanele hi hlonipha ematiko man'wana ya twisisa ku ri ya independent vaakatiko va tiko relero va na right na mfanelo ya ku lava ku determina ku ri voho va ri tiko va lava ku ri nhluvuko wa voho va nhluvuko wa muxaka muni loko va teke ndlela ya capitalism ku va ku ri yoho system leyi va yi tirhisaka i right ya voho loko va teka a socialist route or a communist route va na right ya ku decide ku ri voho va lava ku fambisa swilo swa vona njhani no other country leyi nga na matimba ya ku yi nga tekela etiko ro karhi swiboho swa ku va fambisa tiko ra vona njhani kambe loko mi kha mi languta loko mo languta leswi a hi nge xikombiso hi ku hi ta tirhisa nhlawulo ku languta ku hi va nga na mfanelo ya ku hi vulavulela etatana Mathala a mi voni ku kumbexani va nga va kha va vulavula ntiyiso va Freedom Front Plus ku n'we ka tivhoti ta 100% ya Afrika-Dzonga mina 40% se 60% mi a mi yi vulavuleli se ku tele lava mi nga va vulavuleliku ku tlula lava mi va vulavulelaka no i ntiyiso ku eka nhlawulo leyi nga heta hi kume 40% a hi nge hi vulavula ku ya hi weight leyi nga na yoho ya vote ya 40% mi languta ku va Freedom Front Plus va khome yini xo khomeka impela a ni tshembi ku na vayingiseri va munghana lonene va nga pfumelana na vo va Freedom Front va ku va vulavulela etiko mara loko mi languta tinomboro leti hi nga na tona hi na right ya ku hi vulavulela tiko hi mhaka ku loko ya le palamende va ku a hi yeneni hi fola layini enhlengeletano leyi nga na vayimeri vo tala ku hundza mihlengeletano hinkwayo i African National Congress so hi right ya ku hi vulavulela tiko hi mhaka ku hehe lava hi nga na tinomboro to hundza van'wana leyi lavaya a va na yona mfanelo yeleyo ya ku va nga va vulavulela tiko hi mhaka ku na tinomboro ta wa ti kona that's why na mfumo lowu hi nga na wo wa Government of National Unity i mfumo wa Government of National Unity leyi yi nga vumba hi African National Congress that's why a president na xandla xa yena i president na xandla xa president ya African National Congress ivi hi vitela van'wana ku tana mi ta va na hela ku tirha na n'we ku va hi fambisa swilo swa mfumo
ku ya hi leswi vaakatiko va nga lava swona. Lero i mfanelo ya ku mfumo wu vulavula na heri va African National Congress hi vulavula hi yimele vaakatiko va Afrika-Dzonga hi mhaka ku tinomboro ta hi pfumelela ku hi nga endla swilo swa muxaka wolowo. Girito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Girito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Ele ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ministro mina ku vuye ku va na ku kavanyeteka ka tlhelo ra thekiniki la a ni tivi ku holobye va se va fambile kambe No na ri kona. Ai kavanyeteka holobye kambe msiritani khensile swinene ku va mi kote ku ta mi ta bula na hina a hi gimeteni kwalano ya kuma mahungu mina ni ta mi lava haxawa nkarhi wo tani ni ta mi vutisa ku 6-point plan leyi mi nga vulavula hi yona ti-priorities ya ti fambe njhani. Mi fike kwini mathale leswi u nga swi vulavula na mina ni nga khensa ngopfu loko mo hi nyika nkarhi wa ku hi ta tlha hi bula hi yoho mhaka leyi. No ha khensa holobye inkomu hlayisekani. No na n'we hosa ive na n'wena va nga yingiseri va Munghana Lonene. Inkomu sweswo ministero Munghana Lonene FM va hi bula na vona i xandla xa holobye wa maphorisa nkulukumba Castle Mathale kambe la namuntlha hi bula na vona tanihi xirho xa National Executive Committee ya African National Congress va ka va hi nyika hi laha va nga swi vonaka hi mafambele hi tlhelo ra January 8 statement ya ka mahungu ya misava na sesi na manikosi na Chauke kusuka kwalano hi ta vuya na muhleri good enough Mashikhu yena hi hlelela hi twa ku i ri yini hi timhaka to toleto nhleka eka Malamulele eka Mina ku ya fika eka Mativiyani Tshama na hina eka 91.3 FM. Munghana Lonene FM makomba ndlela. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi. Hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makomba ndlela. Hey Budpet na muhumelerisi Mabaso lembe lerintshwa. Hey Budpet ya ni la ku hlamula leyi ya xikolo lexi ngheniwaka xa masiku lawa a ni ngheniwaka Monday to Monday a ndi mina swona na mina leswi maka ku vana lava va ha kumi ku wisa a ku na nguva leyi xikolo xi pfalaka i waya January ku ya fika kwale loko va tsala swikambelo so xivangelo ni xi tivi maka ku loko hi dyondza hina pass mark ya koho a yi rile ka vo 40% sweswi yi ehlisiwe ya ka 30% mara swi tikomba swi ri ku tikeni mani nga ku ntirho wa koho wukulu ngopfu Council Budpet. Hayi nhlikani khalanga na ncindani ka Afrika wa vulavula mina Francis Kula Makaunya rhandza ku tlangerisa vandla ra ANC January 8 ku tlangela ka vandla ra ANC rhandza ku kumba marito ya president la nga ma vulavula swin'we na nkulukumba Mathale kwalano muendzi wa n'wina muhleli wa n'wina mhaka yikulukumba ku ri vandla ra ANC ku va ri kota ku kuma tivhoto ta le henhla tlhela ri kota ku vuya matshan'wini ya rona a ri zami ku lwisana na vukungundwani ku lwisana na unemployment mhaka leyi lavaka vanhu vo tala a vele ku tirheni na timhaka ta dyondzo la tikweni na timhaka ta nhluvuko eka hina ku ri nga voyameli tlhelo na ku va ri lwisana na vugevenga leswi swi nga ta tiya swinene ka ku ri mhaka leyi swilo leswi nga swi vula president a swi humeleli swo venaka ku nga vulavuli hi nomo ntsena nkomu swinene. Afrika wa vulavula tatana Mathale va ti vulavulela njhe tanihiloko ri va yangisa nawu va sirhelela phati ya vona yi tsandzekile ANC ku tirhela vanhu yi tsandzekile a ni va swi vona ku na mati a yi swi koti ku nyiketa vanhu mati
a va fana va vula ntiyiso ku hayi se hi tsandzekini hi teki voko hi veka hansi ko huma mina Gulukhulu James Mathebula la Butpet a kha ha va ka kulukumba mathale Butpet mina ku vula ntiyiso vanhu lava ANC va ni karhata ngopfu loko va ta nghenelela ngopfu ka matiko man'wanyana i nga ri ANC va lava ku ti endla champion ya misava mara va kha va tsandziwa hi swa vona la tikweni ra hina why va nga ngheneleli leswi va nghenelelisaka xiswona ka matiko man'wana loko a vo tirhisa energy yaleyo ku nghenelela ka swiphiqo leswi hi nga na swona la tikweni ra hina ku vula ntiyiso tiko ra hina a ri nga ta va na swiphiqo se va nghenelela ka matiko man'wanyana mani a nga fanelanga a endla yini hina a hi na mati lomu hi tshamaka kona hi rila hi mati la tikweni ra hina why va nga ngheneleli ka problem leyi hi nga na yona ya mati problem ya le Giyani loko a vo nghenelisa the way va nghenelelisaka xiswona ka matiko man'wanyana vo Palestine na vo Venezuela a hi ta va hi ri right ngopfu enhlekani ka Afrika wa vulavula Khalanga na muhumelerisi Ncindani mina Leonard Mawuxi ka home block 14B Khalanga president Mgqivela hayi ni va twini loko kha va vulavula ka 114 ya malembe ya vandla ra African National Congress lava nga vulavula swo tala ku fana ku va ta lwa na vukhamba leswa vugevenga va lwa na corruption na ku xanisiwa ka vamanana na vana no herisa ku va ku nga ri na ku ringana mara Khalanga hi leswi hi nga swi tolovela minkarhi hinkwayo hi January 8 na loko vandla ra ANC ri ya ka mihlawulo ri tshembisa vaakatiko swona mara a swi le ku ndlekeni swilo swo tala Khalanga hi ta ku i mangwa loko hi vona mavala inkomu xana ku na nongonoko lowu nga wu kayela SABC Archive yi xavisa mikandziyiso minongonoko leyi u nga yi kayela ku kuma vuxokoxoko tihlanganisi na Happy Masiya eka 015 290 0027 kumbe rhumela email eka masiya@sabc.co.za ukayele leswi eka Afrika wa vulavula ni ve victim ya theft ka mehe ni supply muganga hi mati ku na mali un'wana wa matimba la kwala hina a nga rhumela vanhu ku loyi a endlaku the same business ya ku supply vanhu hi mati la mugangeni u ni yivele epompo ni vuya ni ya report case emaphoriseni eventually maphorisa after ku va ma ku na matimba mali lwakulu wa ku za ku ri va ni pfulele case swi ze swi boha ku ri ni hlangana na station command eventually va yi pfule case ku yiwe ka mali loyi va fika va yi kume nhundzu hi tekiwa hi police station a ni swi tivisa ku va fike va discuss swa ku yini kwale but the next thing ku ve mehe loyi ni nga pfaleriwa ni nhundzu ya mehe munhu loyi a nga kumiwa nhundzu ya mehe a yi mihandle palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula ka xiphemu xa vumbirhi xa nongonoko khomingsiro wa Munghana Lonene FM komandela 13 timinete ntsena kupela wara ya 13 ku tisala wona kusuka leni wa Masingita Mall studio 1 ile Masingita Mall again ka hi ri na ku pfumela ku ri na wehe kwalonga kona u yime ku lunga ku tatwa ku hoxa njhani xandla ntirhi ta va ka hi bula na va ka Eskom ku nga ri khale laha ka 20 timinete ku nga sipa wara ya 14 xikongomelonkulu i ku va va ta lemukisa hi leswi va nga hi khomela swona se yo mhaka leyi lava ku mina na wena hi bula yona eka nhlekani lowu se ni la ta twa na wena ku khome timhaka ngopfu loko hi la ku ta ka timhaka leti ti khumbaka vandla ra African National Congress eka January 8 statement ve ri vona ku ya hi vo ntirho wa vo wu fambe kahle vona ku ya hi vo swi sasekile vanhu va tili leswi ngome swi vulaka ko va ngome swi vulaka good enough mashikhu muhleri wa hina wa tipolitiki hi la ku ta twa ku yehe tanihi muhleri i vula yini i vone yini good enough nhlekani nhlekani brapred na vayingiseri va Afrika va vulavula hi hlanganini namuntlha good enough la endzhaku ka January 8 statement mi vone yini swa tikomba brapred ku ri ANC a yi dyondzanga nchumu endzhaku ka 2020 fambeke enhlangwini i ku ri vhiki leri a yi ya ka roho ra January 8 twile tatana Kwele Mantashe ntshamaxitulu wa ANC a vulavula leswaku
vantshwa va Afrika-Dzonga a yi ntiyiso ku ri a va na ntirho i ku ri a va lavi ku famba va lava ntirho kumbe vo loloha. So leswi swi ku byela ku ri ku na ku nga twisisi ka ANC ku ri ANC ya 2026 a yi fani na ANC ya 1992 ANC ya Nelson Mandela ku ri ku na swilo swa ku tala ngopfu ku na 32 ya malembe ku sungula ku va na democracy Afrika-Dzonga. Leswi vulaka leswaku ku na munhu un'wanyana le Manyeleti kumbe le Shelly Village kumbe le Madombija wa ku ri una 12 ya malembe wa ku ri a nga tivi mfumo un'wanyana tiva mfumo wa ANC ntsena. So loko a byeriwa munhu yoleyo u kuma ku ri a nga na ntirho ku ri ololowa a nga lavi ku famba swa tikomba ku ri ANC na General 8 ya yona leyi voneke yi famba kumbe yi nga fambi kahle a ku na leswi swi dyondzeka va vulavula ririmi ra ku ri vantshwa va Afrika-Dzonga va lava ku yingisela ro sweswi. Kambe loko mi ku n'wina loko mi languta xivutiso xa mina xa vuya kwalaya ka ku mi vona yi fambe njhani n'we vona ve ri yi fambe kahle n'wina mi ri yi fambe njhani? Me a ndzi voni fambe kahle swa ku sungula i mhaka ya vanhu lava va ku ri a va tile ka January 8 leyi. ANC a yi swi kota ku tarisa FNB Stadium na Ellis Park a ku na nkarhi va ku ku na xiyanqova endzhaku leyi va teka ti-stadium timbirhi ti tala hi vanhu va yimbelela ku va na leswi ku na overflow van'wana va ku va la ndleleni va yingisela ANC. January 8 bracket ku ri tise ku ri a yi fambanga kahle sungula va tisa mhaka January 8 leyi a yi khomiwile i weekend leyi i na tsevu wa 12 ya malembe ko sungula i lembe ra i sungula lembe ra i tsevu wa 12 ya malembe 1972 sweswi i na 54 ya malembe ri ko i sunguriwe i nkarhi leyi ANC a yi tena 60 years ina na 60 tsevu ya malembe 10 ya malembe vanhu a va nga swi koti ku yingisela loko u ri la Afrika-Dzonga lava ku yingisela Radio Freedom tatana OR Tambo a nyiketa malunga ANC ku ri ku laveka ku endliwa yini lembe rero a wu fanele ku ri u yingisela ka swin'wana va ku na shortwave khale a ku na shortwave ku na medium wave na FM. So vanhu a wu kuma va teka nkarhi 11 kumbe 12 kumbe 1 usiku va yingisela OR Tambo a va byela ene i nkarhi lowu forse va kuma yingisela va ku khoma a wu khomiwa u nga swi kota ku famba jele nkarhi wa ku leha ngopfu. Vanhu a va timisele ku khomiwa ku yingisela OR Tambo a vulavula a ri le Lusaka swi vutise ku ri swilo yini sweswi loko ku na swakudya ku na timovha ku na tibasi vanhu va nga swi kotanga ku tarisa stadium le Northwest. So loko vo va swi fambe kahle swi tikomba ku ri se va amukerile ku ri sweswi va ri lembe ra 40% a yi lembe ra ku ri na vanhu va ku tala ku swi komba ku ri va amukerile ku ri se va tshame ka 40% na koho a ku na leswi va faneleke va swi endla ku ri va tlhelela ndzhaku ka 50% kumbe ka 60% kumbe ka 70% kumbe ka 80% ku fana na nkarhi leyi a va na Nelson Mandela a ri president ya vona. Van'wani va ri hi timhaka ta matirhelo ya vona ya renewal good enough ti endla leswaku va vona ku leswi swa ku rhwala vanhu hi tibazi va suka a KZN a Mpumalanga Limpopo kwihi va hlengeletana a Rustenburg kumbe a Northwest hi ndlela yaliya a swi ta va swi nga a swa ha koteki hi mhaka ku hetelela ku va na swilo swo tala leswi swi hetelelaka swi va koho tinghozi na swin'wana na swin'wana swi va ku swantswa hi tirhisa va lava va nga koho kwala. A mi voni ku swi nga swi ri swona swi nga endla ku hlayo liya yi va leswi hi nga yi vonisa xiswona? riqingho leri ri vuye ri tsema mingisero wa mina ni swi tivi ku endleke yini kambe ke i mhaka leyi nga ta yi ka hi landzelela na good enough mashiko ku ri 19 timinete ntsena ku pela vara ya 13 na ku ya ku rhamba mingisero wa mina nomboro hi leyi 0860002543 ni mi twile n'we mi nga kota ku kandziyisa rito a hi ku tweneni mingisero wa mina ku we u ri yini ka mhaka yele hi kota ku twa ku va ri yini van'wani va ri lexiya xo va xikombiso xa ku vanhu lava va nga votela ku ANC va loya hansi kumbe yini ko va xikombiso xa leswaku lava a va ri koho laya a va nga swi koti ku tshama hi tlhelo lera rin'wana ku lahala kun'wana a ku hisa semende liya loko yi twa 34.5 wa percent ta kumbe wa ti-degrees ta mpimo wa mahisele a ku nga ta tshameka se van'wana va ku haya swona vanhu loko va nga yi kambe ke a hi tweneni loko ri good enough mashiko a nga va vuyeli mashiko nhlekani
inhlekani andzi endzhaku ka January 8 ya tiko hinkwaro ku na ku ri va ku na ti January 8 ta ti province January 8 le sweswi i ta languta i ta cheka kahle ku ri ka ti province ta famba njhani mara a yi ntiyiso ku ri hi mhaka ti-accident a vanhu va nga fambi ku ri a ku nga hakeli ANC loko vanhu va famba ANC a ku na vanhu la va mabindzu i switwile swin'wana ka ti ad hoc committee ku ri ku na mani va kota hakela tibasi ku ri vanhu va endleni mara na koho ANC a ku na renewal hi mhaka ku ri ku sungula hi 2007 Polokwane endzhaku ku ri Thabo Mbeki na Jacob Zuma va sungula ku nga twisisani endzhaku ka 1997 Mafikeng a ku zanga ku va na renewal hi ku ri loko u lava ku renewa ku laveka u renewa na vurhangeri bya bandla sweswi loko u languta vurhangeri bya ANC kuma ku ri ku na vanhu ku ri va ka ANC sweswi va fanele vo Make va Thabile Dlamini a ri koka ANC ya Jacob Zuma u laka ANC ya Cyril Ramaphosa so u nge vulavuli ku ri u overall mova ya wena loko u nga replace ti-parts so ti-parts le ANC tiraka hi toho sweswi hi 2026 ti-parts leti a yi tirha hi toho hi 2007 i ti-parts leyi a yi tirha hi toho hi 1997 so swi nga endleka ku laveka vanhu lavantshwa ku laveka swilo leswintshwa ku laveka ndlela leyintshwa ku laveka loko munhu a kumeka leswaku u endle swa ku bya vugevenga a khomiwe mara fika sweswi ku na vanhu va ku tala va ANC va ku ri va endle vugevenga mavito ya vo tile ku vulavula hi vo ka Zondo Commission na sweswi van'wana va vo va le parlamenteni so renewal i fanele yi tikoma ku ri vanhu loko va languta vana ku ri Malusi Gigaba u khomiwile mani khomiwile na mhaka ya phalaphala ya tikoma ku la ku na renewal ku ri phalaphala yi fana na mhaka ya nkandla mara ku na nchumu lowu endliwaka se ka timhaka letiya ta ku va ku kha ku phikizaniwa sweswi hi ku ya ANC infrastructure leyi yi nga ta swi kota ku rhwala vanhu lava va ta kota ku va laya hi yo mhaka xitediyamu xi vonaka xi nga talangi a ku hisa na yini hinkwaswo swilo hinkwaswo swi nga humelela swi nga va swi nyika xifaniso xa hi ndlela leyi vandla ri seketeriwaka hi yoho kumbe a swi vuli nchumu ka timhaka ta ku vandla ri seketeriwa kumbe a ri seketeriwi Brapet ku na mistake leyi ANC yi endlaka ene yi sungule ku yi endla hi 1994 i ku ri loko ya ka tibuku ta yoho a yi na malunga ANC ya nga fiki ka miliyoni ma nge ku byeli ku ri ku na miliyoni ya malunga avo alaka ma 600 700 5 kumbe 400,000 hi mhaka ku ri se ku na vo MK Party na vo mani mara loko ku ya enhlawulweni ANC yi kuma 5 million 6 million ya tivhoti leswaku ri ANC loko va vulavula hi mhaka ya ku deploya vanhu va ku na kele deployment a va vulavuli vanhu loko va vhotela ANC va vulavula hi malunga ANC so i leswi endlaka ku ri sweswi khale vanhu a va suka kaya va ya ka tirhali ta ANC va nga khomanga vo membership ya ANC kumbe mu a famba tiva ku ri ANC leyi va ku ANC ya hina ANC ta tirha yi va yi nga Nelson Mandela sweswi swa tikomba ku ri vanhu lava fambaka ka ti-January 8 leyi i malunga ntsena ANC vanhu vaakatiko a va swi voni ku ri swi ta va pfuna yini ku pfuka a ya ka rali ya ANC loko a byeriwa hi Gwede Mantashe ku ri phela wa lavi ntirho wa lolowa kambe a lava ntirho a ta va u kume ntirho so sweswi i ntiyiso ya tlhele ya vonakala ku ri i va le rivaleni ku ri vanhu lava seleke na ANC i malunga ANC vanhu va ku ri vaakatiko ku ri a va vhotela ANC a va sapota ANC sweswi a va lavi ku swi endla mhaka ku ri se ku na choice se ku na vo EFF ku na vo MK Party ku na vo Patriot Alliance a ku fanele na khale nkarhi wa Nelson Mandela na Thabo Mbeki se loko hi tlhelela ka mbulavulo wa mutshamaxitulu wa ANC xikombiso ku ya hi laha mi vulavulaka ko enkulukumba Gwede Mantashe loko a ku vantshwa a va fambi va lava mintirho yi koho vololowa swi nga va swi ri na ntiyiso kumbe a swi na ntiyiso swoleswo na koho loko ku nga swi na ntiyiso hikokwalaho ka yini vanhu va huma matikweni ya le handle va fika va kuma mintirho laha ku ve vanhu va kola va nge le ku laveni mintirho va nga yi kumi Rapet ku na swivutiso swin'wanyana na ku swi vutisa ka social media a ni kumi answer ya swona ka vanhu ku ri la Afrika-Dzonga Afrika-Dzonga i xavisa timovha ta masocha ka matiko ya ku tala ngopfu loko u vona movha ya masocha Afrika-Dzonga yi endliwe la Afrika-Dzonga endliwa la Afrika-Dzonga hinkwaswo i timovha leyi hinkwato leti vonaka ti ri le matikweni man'wanyana swivutiso ku ri loko yi lava ku endla ntirho ka vantshwa swilo yini Afrika-Dzonga yi na movha mhaka leyi mina wena vulavule yo lembe leri hundzeke ku ri
enkarhi ku kula hina ku na ti-Valiant ku na ti-Chevrolet ku na ti-yini masiku lawa ku na timovha ta ku huma le China ti tele ngopfu laha mara Afrika-Dzonga a yi na movha ya ku endliwa Afrika-Dzonga mara Afrika-Dzonga yi endla timovha ta ku tala ngopfu ta masocha so loko Gwede Mantashe a ku vantshwa a va lavi ntirho ku laveka a va komba ku ri ntirho u le kwini le timayinini ku na ntirho na kumbe le ka agriculture kumbe ku laveka Afrika-Dzonga va pfuka namuntlha va ku so na hina lava ku va na movha ya hina loko va nga sungula va ku va lava ku va na movha ya vona ku ta kumiwa ntirho and ntiso yin'wana ku ri ku na ku hambana ka ku lava ntirho u nghena vutivi na ku lava ntirho u na vutivi vana va ku tala vantshwa va ku tala va fambe tiyunivhesiti va dyondze swilo swa ku ri ikhonomi ya Afrika-Dzonga a yi swi lavi fambe ni travel and tourism ni tirhisa as example ni fambe ni dyondze swin'wanyana mara loko ni hlela swi ni ta laha a ku na ntirho wa kona so ku laveka ku va na ku fambisana loko va vulavula i tibazari NSFAS yi nga nyiki bazari na ka mehe loko ni lava ku endla swilo swa ku ri ikhonomi a yi swi lavi mara mhaka ya timovha ku laveka mavandla politiki braped a vutisiwa ku ri swilo yini Afrika-Dzonga i nga endli movha vapolitiki va hina va nga xavi timovha ta le Germany ya vona sweswi hinkwavo va famba timovha ta le Germany leswi vulaka ku ri mali suka laha ya le Germany mali yi tshama la Afrika-Dzonga ku ri swilo yini sweswi ku na timovha ta le China a ku na movha ya Afrika-Dzonga mara masocha a laha Afrika-Dzonga timovha ta vo hinkwavo leyi va tirhisaka ta ku tika hi timovha ta ku endliwa la kaya ta endliwa tona nje good enough ya tirha kahle dinel iyo mhaka leyi voneke yi endleka le ka Zondo Commission ku ri ku fike nkarhi va fake vanhu va vona ku ri a va endli swilo kahle mara tin'wanyana ta endliwa ni ri vo CSIR na yoho yi nga ti-research dineli loko yi fambisiwa kahle fambisa vanhu va tivaka ku fambisa swilo ya swi kota ku famba mara i mhaka ya Zondo Commission yi kombile ku ri ku na vanhu van'wanyana lava a va nga lavi ku ri dinele famba kahle ku na vanhu lava a va lava ku xaviwa swilo ka matiko man'wanyana ku ri va ta kuma mali brapet amdil leya khale etikombile ku ri ku na vanhu la Afrika-Dzonga lava lavaka ku teka mali lava famba kun'wanyana na un'wanyana a ri lunga ra parliament va ku Andrew Feinstein nkarhi Nelson Mandela u ri byeriwile hi 2015 ku ri mali leyi ANC yi tirhiseke ka 1999 na 2004 ku campaign a ri mali ya ti-arms mali ya ti-arms ya xaviwa matikweni man'wana so ku laveka mhaka leya party funding yi fambisiwa kahle ku laveka loko yi fambisiwa kahle u ta vona ku ri dinel ta swi kota ku tirha SAA ta swi kota ku tirha na tikhampani tin'wanyana ta mfumo mara sweswi hi mhaka ku ri munhu u ta kuma ti-kickback loko a xava kun'wanyana na mek mahariti u vulavurile ku ri ndi kombe amsdeal yin'we la misaveni ya ku ri a ku nga na corruption ni ta komba amsdeal ku a yi endlekangi se leswi swi ku byelaka ku ri loko ku lava ku endliwa movha munhu u tiva ku ri loko se ku endliwa movha la Afrika-Dzonga nge kumi ti-kickback ta le Germany kumi ti-kickback ta le Korea so u ta tshama laha ku swi nga endleki mara ku nga endliwi ka timovha laha ku endla ku ri ku nga vi na ntirho vantshwa va hina va na ti-skills ta ku tala a va swi koti ku kuma ntirho mhaka ku ri loko va lava ntirho ntirho ko wu kumeka vo Germany and loko u famba le Germany ti-union tale ti nga pfumeli ku ri u huma Afrika-Dzonga u fika le u ta ku mechanic wa movha ya njhani njhani ya ku ri endliwa Germany a hi tseleni hi salele hi minute loko a ko va n'we ANC ya koho a mi ta vilela loko hi kha hi langutana na 2026 local government election loko mi langutana leswi mi nga fambisa swona ka January 8 statement a ni ta vilela ngopfu hi mhaka ku ri ku na nhlawulo wa ti-province lo fanele ku endleka lembe leri and loko ku na nhlawulo ku va na ku lwa lokukulu ngopfu ku ri endzhaku kwalaho vanhu van'wana va ta ku byela ku ri mehe ni nge fambi ni ta campaign a ni ta vilela kumbe a ni ta kombela ku ri sweswi nhlawulo wa ti-province wa vurhangeri va ANC va nga wu endli 2026 ku ri loko i famba i campaigner i ri vandla rin'we leswi ya ku lwisana hi ta sungula ku lwisana endzhaku ka nhlawulo good enough mashiko khenseli swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta khensa mehe inkomo sweswo mingisi romgana lona FM va lava hi bula na vona i good enough mashiko mhleri wa tipolitiki lava va kha va tisa tlhelo rin'wana ra timhaka n'we mi ri yini hi le ka 0860002543 ni ta ri teka riqingho rero leswaku hi ta kota ku twa ku n'we mi angula mi ku yini eka mhaka leyi nga eka yona ni ku tivutiseni ku ku na munhu a hindzaka la passagini da kwala ni laha hi haxela molweni se i le ku hindzeni i le ku dyeni mango ni vula ku vuya helela kwihi u na nyungu phela iya yisa ku nyungu lo ei mativa man
malangele ya hina ya swakudya mani ni vula ali ku na dustbin kambe so la passage leyi loko va nga ko va hi sweswi va tshamaka va ri ku tirheni lava va basisaka la a ku to twala mangwa ntsena ni vula ku mangwa phela swi fana na ku mpfuka mi dekeriwa tafula va ku semela kudya ivi kuma pecisi i sungula ku dya pecisi ku nga se dyiwa nchumu nyungulu ya yisa kwihi xiboho leswi hi swi tekaka miyingiseri wa Munghana FM na ku teka riqingho rero na ku teka vayingiseri encindani sweswiwani kusukusela sweswi fika kotara ku nga si ba awara ya 2 hi nga se nghena ka bulu leri ra hina na va ka Eskom ni bela riqingho ka 0860002543 kambe ni ta ri teka riqingho rero endzhaku ka loko swi ta va ni hundze hi le ka tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 nhlekani tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM akhomandlela 08600025 leswi swa ku swa michini yo gembula ni mina leswi swa michini yo gembula n'wina mi tirhaka hi swona kuna ndhawu leyi tirhaka hi swona na mikombela va ka hina tanani mi ta hi byela ku kahle mi tiyimisele yini hi tiko leri kambe a hi tshikeni sweswo ni teka miyingiseri loyi nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM vaxumi na lembe lerintshwa lembe lerintshwa na le ka n'wina papa Kenza Robert Masonga yi la tshwane ya Pitori ai Masonga mina loko vulavula hi ku va loko ni vona stadium swi nga ri ku taleni ka nhlengeletano ya January 8 leswo hi tshama hi vulavula hi ku hisa na yini yi tshama yi endliwa hi January 8 hi vhiki rona ra vumbirhi ra Sunguti malembe hinkwawo kusuka le ndzhaku leyi ende maxelo hi ku ya hi tinguva leti nga ka tona swi tshama swi ri tano handle ka loko ku ri na mpfula ni nga tsundzuki ku hi lembe ri nga va na mpfula na loko ku ri na mpfula ku va ku vanhu va ta hi xitalo a hi vulavuleni ntiyiso hi nga jikajiki swilo loko ku yiwa ka January 8 loko ku endliwa January 8 statement ku fambiwa hi mabazi lamwani ma va ma organiziwe hi vanhu lava tirhelaka mfumo hi swilo swa tithendara xikombiso loko ku ri ku n'wina mi kume tender yo karhi mi endlile ku mi endle blow a Giyani ivi mi lava ku hi nga swi vula ku mi lava ku kombeta ku mi le ku sapoteni ka nhlengele ka ANC loko mi va mi nyikete ntirho lowu ya wo karhi mi kota ku organize bazi kumbe ma ri mambirhi hambi ma ri manharhu kusuka a Giyani ma ya laha yi nga ta va yi ri kona January 8 statement hambi yo va yi ri Durban kumbe yi ri Polokwane kumbe a Rustenburg mi yisa le ivi mi tlhe mi xavela vanhu lava swikipa mi heta mi va xavela na swakudya so vanhu lava va tivaka ku ni i khale ni kha ni tshama ka N'waxihimu kumbe ka Majosi a ni seya a Rustenburg na malembe manharhu kumbe yini a ni ku tivi vanhu ku va ku ri trip ka vona ivi va ya leni va tlhela va swi tiva ku loko va ya tshama stadium va ta kuma xikipa va ta tlhela va kuma swakudya leswi va nga ta va swi kume mahala ivi va ya le va tata stadium va vuya sweswiwa ka administration leyi nga ka yona sweswiwa ku le ku hungutiweni ka swilo leswi hi nga swi vulaka ku swi vonaka ku i corruption ku lava va endlaku swa tithendara a va ha koti ku sapota kumbe ku pfuneta tinhlengeletano leta tipolitiki hi so loko mo langutisisa kahle kusuka hi 2017 ku na mahemuhemu kumbe na swivulavuli swo karhi swa ku vanhu aka ANC a va le ku holeni nkarhi wun'wana swi endliwa hi ku lava va sapotaku a va hamba va hoxetela timali leyi a va ha ri ku hoxeni sweswi ku loko u tikuma u hoxe mali yo tala i fanele u ya declare i va swi vulavuriwa swi tiveka ku khampani ya wena humese mali kumbe wena tanihi hi Pat Khalanga u humese 15 million u nyiketa nhlengeletano ya ANC ku yi kota ku pfuneta ku yi kota ku hakela rent na yida yini leswi hi swi vulaka ku i ti-overhead ta organization ya se kambe leswo hi marito man'wana ni mi twi mi hlamusela swengsi ku hi nga tumbeli hi maxelo na hinkwaswo kambe xifaniso hi ku angarhela mi vona xifaniso xa njhani sweswiwani loko ho languta politiki hi ku angarhela vanhu a va ha ri
vanhu hi xitalo a va ha ri ku sapoteni ka ANC. Loko mi swi langutisa vanhu vo tala a vile ku sapoteni ANC sweswi nga ku vulavuleni hi mhaka yini. Ku na tihlengeletano to tala leti taku ti humesa swilo a handle leswi khale a hi nga swi tivi. Vanhu loko hi sapota a hi sapota ku hi hoxa Maswanganyi a va yena a nga tshama ku le henhla hi ku hantiva. Sweswiwani ku va na leswiya swa ku loko hi n'wi hoxa a ya le u dya a ri yexe a nga ha hi tsundzuki hina van'wana. Ivi van'wana va kota ku humesa na leswi a hi nga swi tivi ku loko ku endliwa patu kumbe xikombiso ni tiva ku mi huma hala ehlanganani. Loko mo vona loko endliwa xikontiri nkarhi lowa hi late 80s loko xi suka ka Bongeni xiyalo a ku ri khampani leyi sweswiwani ni vula hi ta tirhisa vito ra yona hi mhaka ku a na ha yi voni ri kona. A hi tiva ku vanhu va tirhaka laboro. A ku ri tithenda nkarhi lowuyani swilo leswiyani a swi nga tiveki ka hina vanhu va xitima na laboro liya a yi ri khampani leyi a yi tirhisa a yi ri ya valungu. Sweswiwani swi pfulekile ku swilo leswiya swi kota ku endliwa hi wun'wani na wun'wani. So loko se swi fika swi nghenelela vanhu va kota ku twisisa ku swi endlisa ku yini ku va na leswi hi sweswi hi nga swi vula ku i corruption kun'wana na un'wana i lava ku nghena ka swona. Hi swi nga ku yiseni na yini na tihlengeletano letiwa ta tipolitiki ku sweswiwa loko zi nghena ka politiki a wu nge swi koti ku lava ku ya tirha. Loko vo swi xiyisisa kahle ku va hi nga vuli mavito ya vanhu lava nga nghena ka politiki a nga ha lavi ku ya a ya nghena ehofisini a tirha ku va payslip ya ku i tirhe ku fika kwihi. I lava ku ya a ya vulavula a byela vanhu mavunwa kumbe leswi a kha swi tiva ku swi nge koteki. Xikombiso loko mo fika sweswiwani mi byela vanhu mi ku loko mina mo ni vhotela loko i ri mutirhi wa le mutini a wu nge holi less than 5,000. Loko i nga tivi paradigm shift ya ku mali yi nghenisa ku yini i nga loko munhu a ri thicara kha hola 15,000 mi nga va na mutirhi ku a ya tirha a tirha ndlwini ya n'wina ivi mi ku minimum 5,000 swi vula ku wena n'winyi wa muti ya sala na 10,000. Ende luya wa n'winyi wa muti swi ta vula ku endla yini i ta lava mali yo tala ene mali liyani hi paradigm shift ya ku ya verini circulation ya mali yi ta va yi huma hi ku loko i hakela munhu 8,000 a ri mutirhi wa le ndlwini swi vula ku wena ta vi hola 80,000 ta yi kuma kwihi i kha i tirha ka SABC. Swi nge koteki ku va ku tlakusela muholo wu suka ka 20,000 loko ri ke no nyika xikombiso wu suka ka 20 wu ya ka 80 hi ku i ta kota ku i hakela vanhu cycle liyani a swi koteki hi ku hatlisa ku yi nga koteka hi mukhuva hi ku endlela ku vanhu va ku vhotela. And loko vanhu va nghenile a va ha koti ku endla leswi va swi vulavulaka i ku ya akela munhu ku 40 square meters yintsongo i xindlwani xifilini wena loko i ya nghena i ta hakelela vanhu 80 or 100 square meters yi ta va yi huma hi kwihi mali ya kona leyi nga ta va yi ri ya mahala hi ku mali a wo yi printa mali yi fanele yi kuma kwini yi suka ka tax loko kha yi hakeriwa na ku loko vanhu va kha va xava i va taxa loko ivi i tlakusa tax ya henhla yi suka la yi nga kona ka average ya 40 ivu i taxa vanhu 50% va dla yini va ku lweni hi leswi nga ku humeleli kwihi a va Zimbabwe na vo Kenya na yini hi ku vanhu va le ku everywhere. Nemetelo Maswanganyi khesiri swinene tlhelo rero ku dya kwengete inkomo hi sweswo mingisiro Munghana Lonene FM a hundzeni la ta vuya yisa mahlweni ka leswi tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula 0860002543 na vona ku ya Afrika wa vulavula a hi kuti ku khomete timhaka a ni ku ni le ku languteni lava ni fanele ni bula na vona ni le ku va voneni la ni kambele vona Ncindana a vele ku fikeni la hi nga kona kambe hambiswiritano a hi amukeleni n'wana mingisirelo nhlekani good batch aye papa Mtshele Kalanga hi pfuka hi ku tana hi na nchumu hi ngo vona papa okay mati wa good batch na swikolo mu nga ta famba la misaveni va sale ni tsundzukeni mi le ku tirheni ka ntirho wun'wana wa kahle ngopfu swinene ene mi tsakisa ku amchari ku vulavula mi vaka mhaka hi ku tisa ku ri swa wrong loko swi ri wrong swi ta tshama swi kha swi vuriwa ku swi wrong and mi tsakisa ngopfu mi vulavula aka lava teka vo ti-beat vanhu loko va ri le mugiyani a vula un'wana i teke un'wana n'wanuna va famba na nsati un'wana ene a vula hlangana u tivani ene ku nga ri le vanhu va lava rhandzanaka a tlhawisisa ka Facebook letiwa u nge swi wanuna na nsati swi va swi holerisa mindyangu sweswo kambe a nga telangi swona swi nga tela swona swa ANC nghena ya ANC ya ANC vo ngo ti bandisha hi maxelo and ko to rila swinene hi maxelo hambi maxelo ya ri kahle
ni ve un'wana hi Saturday Anderson Street maxelo lama yena a ri kahle ngopfu lahaya a ku ri maxelo lama a ri na mapapa lamo pfuleka ku nga hisi leswo ze vanhu va ku va hisa va faneke va amukela loko se xiyimo xi fikile aka vona loko va nga ha koti ku fikelela aka nhlayo leyi khale na khale a va yi fikelela hikokwalaho ka mafambiselo ya vona aka hina vaakatiko loko vo languta maendlelo ya vona va swi kota ku vulavula swilo leswi tsakisaka hina vaakatiko hi tlhe hi va xoko leswi va ta hi endlela swona mara va nga swi koti ku swi fimpfila emaheteleleni va vulavula hi mintirho kambe phela nhlengeletano yo fana na liya a yi nga ri ya vaakatiko a yi ri ya ANC a yi ri ya vanhu lava va African National Congress va ri voxe a yi nga ri ya ku yi rhamba na n'wina kumbe loko yi mi rhamba a yi nga mi rhambi mi ri ka swifundza leswin'wana a yi mi rhamba loko mi ri Northwest hi ndlela yaleyo vona vaseketeri va vona a va swi kotanga ku fikelela Botbed hikokwalaho ku ri leswi a va swi endla khale a swa ha endleni Botbed phela a va tata stadium hikokwalaho ku ri a va ri na mbhovo leyi makondo hinkwayo a kota ku hlokuta ya famba ya tata stadium sweswiwani kumbe mbhovo leyi wa yi pfariwile a va ha swi koti ku nyika vanhu tithendara leti vanhu loko va va nyike tithendara va humesaka mabazi va layicha vanhu va tsutsumisiwa va yisiwa stadium ka ku tala va heyi vanhu va hina va tele ngopfu sweswo a va ha swi kota va ha fikeleli okay Botbed leswi endlaka swilo leswi hinkwaswo Botbed i maendlelo ya vona vanhu na vona maendlelo ya vona a ya tshamisekangi hi ku namuntlha Botbed mi vavuleri ti rin'wana mi ku vanhu va huma laha handle va kuma mintirho mara hala va gwende mataki va ri mintirho yi kona ene ku ri mintirho leyi nga kona loko vana va hina lava humaka tiyunivhesiti lava nga na degree va apply va ri lava experience ya 5 years n'wana loyi 5 years ya yi kuma kwihi ene munhu lava n'wi tholaka kwela handle i ta ri na experience leyi a nga tirhaka khampani yin'wanyana kwalaha matiko ya ka vona kumbe kwalaha kaya va fika va teka yona se lava ku mintirho yi kona ta yi create va hi byela hi mintirho leyi va yi laha ku va endla ku mapatu va thola vanhu for 6 months va endla ti-pavement ivi va thola vanhu aka tikontiraka ti nga kona ku hala kaya ta ti-east va ri EWC vana va vanhu lava ni va swimala leswo swi nga pfuneki nchumu leswi va nga swi koteki no hanya hi yona va ku mintirho yi kona ene leyi lavekaka va yi tiva kahle ku va fanele va nyika vanhu mintirho leyi va nga ta kota ku hanya va xava na timovha va fana na vona a va swi koti ni mi twile but kambe hambiswiritano ni mi twile tlhelo ro mi nga ta na rona khensa swinene buti wa mina hlayisekani ku dya ku engeta hlayisekeni Botbed makeni va khuvela va ri tani tani buti wa mina inkomo mkwena khensa swinene sweswo mingisero Munghana Lonene FM makomba ndlela nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi la ku ta ya ka xiphemu lexi landzelaka xa nongonoko xiphemu lexi landzelaka xa nongonoko xi tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi va ka Eskom se ve ri va lava ku bula na wehe mingisero wa mina va ka Eskom tshama ri endle vutato kahle va khome timhaka tihi na nkulukumba wun'wana loyi malembe na minkarhi a hobula kambe hi nga si tshama hi vonana kunene exikandeni se na nkulukumba Brian Ndubane hi voni ku vulaka na vona nhlekani lowu na ku vuyisa ka lembe lerintshwa hi ndlela leyo Ndubane nhlekani na ku mamukela ka Munghana Lonene FM na ku vuyisa ka lembe lerintshwa inkomo Botbed inhlikani eka n'wina na vayingiseri so loko ni kha ni bula na n'wina Ndubane ni va ni kha ni bula na n'wina yeah hayi mva mi kha mi bula na mina hi ku masiku ni minkarhi na ti vutisa ku okay a no hleketelela na n'wina ni tshemba ka mo hleketelela ku hayi khalanga ku nga va tin'wanuna xa so kumbe ivi na vuhlavu ku no mina fortunately hayi na mi tiva yeah so I'm even following you ka swa ti-social media se va kota ku swi vona ku khalanga i tin'wanuna leti na loko kha u tirha hi weekend a ni langute wena no khensa Ndubane khensa mani namuntlha la ku vulavula hi timhaka leti ti nga ta nkoka swinene ti khumba ku tiko ra hina ngopfungopfu ka timhaka ta ku tirhisiwa kumbe nghenisiwa ka gezi swi nga ri nawini ku kavanyetiwa ka timitara a hi sunguleni kwalano ku swiendlo swa muxaka lowu tanihi Eskom mi swi fikisa ku kayivela ka muxaka muni loko swi ta ka timhaka ta gezi no inkomo muhaxi no ku kayivela ka gezi swi endla hi swivangelo swo hambanahambana swi nga ha va swi endla hikuva ku ri na fault leyi nga kona kumbe swi nga ha va swi endla hi ti-illegal
leti ti tshukaka ti va kona se ku na swi swo talatala leswi swi endlaka ku va na ku kayela ka gezi ku na timhaka leti ya mi vulavulaka hi tona ta ku gezi ri na ndzhwalo wo tala mi va mi kha mi vulavula yini hi ku a ni hleketa ku loko hi ri na thekinoloji ya muxaka lowuwani swilo swi to endleka hi ku olova ya no loko hi vulavula hi mhaka ya I think mhaka leyi mi vulavulaka hi yo i overload ya swi endla ngopfu hikuva kun'wanyani mi kuma ku ti-customer ta hina va connect illegally kumbe ku ya hi ti-transformer ta hina leti nga na tona na ti-minisub ti na mpimo wo karhi lowu ti faneleke ti wu rhwala so loko mo kuma ku mpimo luwa wu hundza ku tlula that limit swi hetelela swi endla ti-overload okay se loko va na overload ya muxaka wolowo iyo yi hetelela ku endla ku va na ku kavanyeteka ka mphakelo mi swi vitana hi technical failure ku hetelela ku va na ti-outage swi vula swa ku overload yi ta hetelela yi endla ti-transformer ta hina ta overheater mavona ku loko ti rhwele ku tika ndzhwalo wa le henhla ti hetelela ti hisa swinene se ti hetelela ti buluka kumbe ku explode leswi swi endlaka ku va na ku kavanyeteka ene loko ti za ti exploda ka tindhawu telete hi sungula hi endla ti-audit before hi va pfuna so swi vula swa ku hi endla ti-audit hi kambisisa ku i va mani lava xavaka i va mani lava nga connecta illegal ni ta va ma khumbeka swa mi vava kumbe tanihi Eskom timhaka ta vuhlayiseki na byo ma byi languta ngopfungopfu ka vatirhisi va gezi lerin'we ya no impela mhaka ya safety kumbe vuhlayiseki ni nga ku i priority number 1 ene hi va hi na problem swinene ka tindhawu leti mi kumaka ku va connect illegally hi ku na vana ku na swifuwo ma swi vona swa ku fana sweswiya mara vanhu lava va nga expose ngopfu i vana swi vava ngopfu botipet ku na ti-village tin'wanyana hi nga za hi ti endzela hikwalaho ka ku va ti-customer ta hina va connecta illegally ti-cable ti famba exposed swi ku taniya vana mi kuma ku va huma xikolweni a va tivi nchumu van'wani vo khoma van'wanyani vo kandziya hi ze hi va na ti-fatality kun'wanyani swifuwo swi ku taniya so ti-illegal connection na safety swi hi nyika problem swinene sa hi vulavuleni hi timhaka ta ku n'wina tanihi Eskom mi la ku cinca ndlela leyi mi hi nyikaku yo gezi mi la ku tirhisa mi swi vitana hi ti-smart meters ni byeleni ku endleka yini kwala na ku hi ta vuyeriwa hi yini tanihi vaaki loko se hi nghene ka pfhumba leri kumbexana mi tlhe mi hi anamisela na ku ri nga teka nkarhi wo tanihi kwihi ya mhaka ya ti-smart meter ni la ku vula ku nationally initiative ya hina tanihi Eskom ku hi tikuma hi cincela ti-customer ta hina hinkwako hi va fakela ti-smart meter ti-smart meter ti ta na ti-benefits ta kahle swinene because ma vona smart meter hi kota ku va hi cheka hi nkarhi yalowo hi languta ku ti-customer ta hina va le ku xaveni kumbe va le ku xaveni hi tlhela hi kota ku tima hi nga zanga hi rhumela ti-technician va ya va endla vulavisisi ni tshame ofisini hi kota ku cheka exactly masivona loko a nga hakeli n'wi timela leswi vulaka ku leswi a mi swi endlaku swa ti-load reduction swi nga hela loko mi vekele leswi hi ku swi vula ku se mi ta va tiva ku vanhu lava nga ri ku hakeleni ka khakhala hi laha ku ya hi mpimanyeto wa hina ku 3 years leyi hikuva se hi sungurile and then loko ku ya hela 3 years hi faneke hi va hi connected ti-customer ta hina roughly estimation 7.2 million ya ti-customer leti vulavulaka hi tona so swi vula swa ku loko hi ta va hi hetile ni la ku vulavula hi tindhawu ta ku fana na vonkowankowa hi sungune kona a va ha ri na yona load reduction hi va fakele ti-smart meter a hi ri busy last year loko hi heta hi va humesa ka load reduction so hi kha hi yisa mahlweni mapfhumba kumbe ku va hi kha hi installa ti-smart meter se loko kwa ku yiviwa ka gezi ke swi ta lwa njhani ti-smart meter leti hi ku hi swo swi hi hluphaka leswi ya ti-smart meter ti ta hi pfuna swinene ene se ti sungurile ni la ku nyika example hi ndhawu leyi se hi nga va fakela ti-smart meter hi tshama ofisini hi kota ku va hi languta ku i va mani lava yi vaka gezi
so immediately hi kota ku hatla hi acta hi rhumela ti-technician ta hina va nyika ti-temper fine so ti ta hi pfuna swinene na ku va hi kota ku vona lava va yivaka gezi hi tlhela hi kota ku hatla hi teka ti-action. Se swi vulaka ku yini? Swi vulaka ku ti-smart meters i ndhawu yo sungula leyi tanihi Eskom yi tirhisaka ku lwisana na vanhu lava yivaku gezi. I thekinoloji ya kahle swinene leyi nga ta hi pfuna ku lwisana na gezi. Timhaka leti ta load shedding ha vulavuli tona Afrika-Dzonga mi tirhile kumbexana a hi fanele hi bela mavoko tanihi Eskom ku mi le ku mi tirhe kahle hi timhaka ta gezi, kambe mhaka leyi na ha ku vulavulaka hi yona load reduction ni hlamuseleni hi fika kwihi tanihi Eskom na ko mi tiyimisele ku vona laha mi nga vulaka ku yi herile ku ri ri ya hi ku pimanyisa muhaxi a hi swi nyika within this 3 years ya ni vulavula hi ku angarhela ti-customer ta hina mara tsundzukani ku hi nyikiwe target ku within the next 24 hours hi va hi hete load reduction ku ya hi minister wa a hi lungiseni target ya ku within the next 24 I mean 24 months yeah with the next 24 months ku nga ri hours no kesa matako anta miskotiwa like that so swi vula swa ku within the next 24 months hi fanele hi va hi herise load reduction and the only way ya ku va hi herisa load reduction i ku va hi move with speed hi endla hi faka ti-smart meters hi fakela ti-customer ta hina laha hi nga faka ti-smart meters hi stopa load reduction. Ni pfuneni ku twisisa kumbexani a ni fanele ni mi vutisile xivutiso lexi kahlekahle smart meters kumbe smart meter i xi xa njhani xi tirhisa ku yini? Smart meter i mitera wo tlhariha u twana vito ra kona ku smart meter mitera lowu tlhariha a wu fani na timitara leta khale because low wa communicate ku fana na phone wa communicate ku fana na phone u kota ku monitora wu tirhisa network mitara lowu so u kota ku va u vona consumption ya customer u kota ku va u vona ku customer u ha ku xava and then customer i xaverini swi ku tani u kota ku n'wi timela immediately so wu tlharihile swinene timitara leta khale loko ti-customer ta hina va va na problem kumbe la ku va vona ku va xava njhani hi fanele hi rhumela ti-technician se leta sweswi no hi ta va hi ri na office or se yi kona office la hi n'wi cheka ku ya hi mitara wo karhi languta ku endleka yini ko fana na laha hi nga kona mi sungurile a mi se endla laha a Giyani a Giyani mi le ka plan ya hina a yi se endliwa hi le ku teni no soon hi le ku teni swi vula swa ku hi sungune votsanini hi ya ka n'wamitwa xihoko then hi ta va hi kha hi sunela hale se ku na leswi languteriwaka ka vaaki loko mi kha mi cinca timitara leti ku languteriwa yini ka vona ka vaaki kumbe ti-customer ta hina hi langutela nseketelo eka vona support loko hi kha hi va endzela hi ta va fakela ti-smart meter hi lava support a va hi nyiki access va nga loki va suka va famba loko va kha va vona hi tirha a va hi pfumeleli va fakela timitara leti hi ku tin'wanyana ta tindhawu va loka swipfalo va famba mi hleketa ku a va kona kasi no va kona because a va lavi ti-smart meter so i xikombelo xa hina se loko va nga hoxeriwangi ti-smart meter eku heteleleni ku ta endleka yini swi vula swa ku swi lava ni swi veka kahle ebotpet loko sweswinyana hi ri ka area ya wena hi faka ti-smart meter wena u ala hi ya hetelela hi ku timela laya se swi vula swa ku loko lava gezi ra hina then u tata ka hina u hi pfumelela ku va hi ku fakela smart meter loko ni ku languteriwa yini ka vaaki a ni lave ku languta ku hi ku tiko leri ku na van'wani va pfaku va endla vugevenga se mi ngo twa munhu a ku humelela a ku no hi hina va ka Eskom hi languta ku mi hoxela ti-smart meter va tata vhiki leri taku vo va ta mi hoxela kambe hina hi famba hi tsarisa hi lava ti-1000 na swi a ku hakeriwi nchumu ku endleka yini na send ene loko se hi kha hi ta hi khomisana na makhanselara na tindhuna leadership ya tindhawu telete hi kha hi vulavula na vona so lava ku ta va fika va demanda timali a hi va hina a va pfuleli ti-case va lava loko ku ta hina hi ta va na ti-engagement
and then hi informa ti-councillor ta hina ku no hi le ku teni na tindhuna ta hina so va kha va fambisa information swo taniya sweswiwani na ha ri ku na n'wina la na swi tiva ku a swi nga ri xiphemu xa hina kambe na swa swi oni timhaka ta ku tiofisi ta n'wina letiya ta ku hi ta kunene a ta ha ri kona ni kombela mi kandziyela kwalano hi ku minkarhi ya ku tala hi kuma swivutiso na yini kusuka ka vayingiseri ku languteriwa ku vanhu loko va ri na swiphiqo va endla yini nako loko va ta ku se hayi mina Eskom a yi ni tekeli nhlokweni hi loko kumbexani swi teke nkarhi wo tanihi kwihi i question yin'wana ya nkoka swinene tiofisi ta hina sweswi hi nga pfala hi nyika leswi hi swi vitanaka ti-self service channel mataku hi savela ti-customer ta hina swinene mali yo tala ku va va khandziya va ya kwini tiofisini ta hina hi na Alfred chatbot leyi nga ka WhatsApp vanhu vo tala hi na ti-WhatsApp kusiku lama ene loko languta hi na leswi swi vitanaka ti-USSD u dayila *120*37566# hi tifoni leta khale letiya u kota ku va u dayila hi less than R1 u report u tlhela u endla ti-follow up u kota ku tlhela futhi u fonela call center ya hina henhla ka sweswe u kota ku tlhela futhi u hi rhumela na email so hi na tindlela to hambanahambana leti ti-customer ta hina va kotaka ku hi fikelela kambe swi teka nkarhi wo tanihi kwihi ku vona ku himpela Eskom yi ni tekela nhlokweni hi ku tsala kambe ku va ni kuma nhlamulo ya kumbe yi nga va yi ni tshembisa kumbe yi kha yi ta endla ni la ku vula ku ti-service ta hina hinkwato Bootpet hi nga vulavula hi 3 and 7.5 hours. That's our turnaround time. Because na vanhu lava va nga ku tirheni on daily basis. Loko ku ri ti-email va langute ti-email ta ti-escalation on daily basis. Loko ku ri Alfred already loko reporta yi kota ku va yi reportela ti-system ta hina leti ti dispatchaka ti-technician so swi vula swa ku ti-customer ta hina swo fana na loko u ta ofisini u kha u vulavula na mina i ti-system tin'we leti hi khaka hi tirha hi tona hi swihi leswi mi nge ri khalanga ni tile la namuntlha a ni fambi ni nga swi vulanga maybe hi ku hetisela ti-smart meter roll out hi ta va hi kha ti hoxa hinkwako hi ti hoxela ti-customer ta hina so hi ta kombela swinene ku va hi kuma support and xin'wanyana xa kona hi expecta ku loko hi mi hoxela ti-smart meter ti-customer ta hina mi xava gezi a hi hunguteni ku lava vanhu hi va hakela va hi temparela because at the end of the day hi tata hi mi fayina mi boheka ku va mi hakela mali unnecessary se na le ka swo khoma ma ha khomisa kumbe a swi se fika swi kona ku va ku it's a process leyi nga ku tirheni yona but swi kona naswona ku kona kun'wanyani loko hi vona ku nola swi fanerile hi to va pfulela ti-case but a hi siza maybe hambile ku fika kwalaho no ya khensa swinene a hi hetiseleni hi tinomboro leti ya mingeteri leti hi tinomboro leti muti un'wana na un'wana u fanele ku va u ri na tona loko ku ve u kuma gezi ka n'wena 08600 37566 nambara leyi u nga yi fowunela u tlhela u endla WhatsApp yona and then leyin'wanyani i USSD u dayila *120*37566# i tinambara leti va nga ti tirhisaka ku va va yi fikelela dovani khenseli swinene ku va mi kote ku fika laha nkarhi wa tsutsuma ni twa nkarhi wu tele ngopfu nkarhi lowu kambe na wu vona ku kwala na kwala wo fika wu hela kambe hi khenseli nkarhi wa n'wena na me ni tsakile swinene ku za ni ta fika laha ka n'wina na ku hi khensa nkarhi wa n'wina na le ka vayingiseri inkomo i sweswo mingisero Munghana Lonene FM lava hi bula na vona enkulukumba Brian Duvani va suka ka Eskom va ka va vulavula ngopfu hi timhaka ta n'we va mi va ku gezi na ku cinciwa loku ku nga koho ka ti-smart meters ni tshemba ku mi ta va pfulela mi kota ku va mi amukela ku cinca loku ku nga ta olovisela na timhaka ta ku va mi papalata ku va mi tikuma mi ri ka load reduction hi ndlela yaleyo nongonoko lowu a wu humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa mina ni Khalanga Pet Mathebola a hi hlangane na nongonoko lowu nakambe munduku handle ka sweswo dzumba ra mina nongonoko lowu landzelaka endzhaku ka mahungu ya misava ya awara ya 2 hi lawa na sesi Lilian Hlavangwane inkomo Etshwane Pheli Soshana Marabi Mams katsanale makaunyane dina wena hi 95.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela